Biyag ti tao. Hello gagayam, kumusta kayo? Agsasaro naman na drama ti mga ganyo ita dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Abiyag ti tao. Ngamsakbay ti amin makablaawan mampay da Roselia, Wilfredo Dinong, Tengran tayo, Susan Ronquillo, Jasmine Rivera, Imelda Cabang, Imelda Velasquez, kan Cheryl Wakit. Katitayin tangarudan danggan ti Part 43 compilation, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? Adda pa'y ngam basitan manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Ala nga rod tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige manong. Anyamatan ti kinamanal daya a driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita no adamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda dita sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak lang. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita kapag parkingan. Ay na, nagtaar dito a lalaki. Mabit lang Rumarakon, tapno makarwar kamutan. Ay, sige. Pati boses kan taktakder na. Ay na, very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Kaya't ko lati makisinangad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na singpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Diyan nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat no anya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado man. Moreno kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kong agkape ko ma. Anya ngamin ayati pakakumkum ni kumanyo di ta kusina. Dua kayo ababaonan, ngam awan pa'y uray may nga umasidag kada kayo. Tulang kayo ka di. Ay ma'am, pasensya kayo untan eh. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Aday jaro bayan ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Di ta kayo manlangan. Ay, na yan ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunan iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumatan ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mo't ani Rita, apadak mo't la ababaunan. Uy, ape nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar. Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag oray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat kan kuha na aditoyan baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa Ta kumpleto mat amin nga alikaman dito Ay, jakman amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaandak dito Pinatakdara kiti napinta sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimot latta ijisigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na namay pa nagbiag.
Uray tupay kami ti kwartana kat ipay dulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amula na. Kat ti paglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Una yan ni nanang. Kabalak matan nga ipaayan iti nanamaya panagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mat siyak manong. Permanente matan ti trabaho. Iso apasaray ikak mat ani nanang iti kwartana. Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayan ti panagbiag ni nanang ading ko. Taamo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal ta pala. Wen manong. Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairuaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay, anapalawlawan ti mula anateng, ken mas masitas. Ado ti pakakumikumak ijay. Dito'y ngay, awan mo't kuko kanak ko. Alangaron nanang. Basta diyo ko maabusuan ti bagayo ha. Amangan no maipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti agas pang maintenance na kaskada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala ta stock na. Napanana ka di? Katamumon Adamanan ijidaan abalay. Wala. Siya akong timangipan ka na gito eh. Takita no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko langan. Day, adda ka magaya manak ko. Aglinong kayo pa nanang. Pirmi ti darang ti init, ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kunti naramid ko. Insimpakla ang dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, alon ti mula yung anateng diti paraangan nyo ah. Wen, anak ko. Dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar arabitan. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agina na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumkumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumo latta ti inluto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sa gana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karuba tayo. Agyaman ak nukasta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa ilaeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Ito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga aywanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman kada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kunday toy. Alama pa na kon, tapno maipaibos ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsura, mabi? Jack, mabiro kan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat
pang berberukan tangarod iti day tangay. Sapay naglawa datoy mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Ay, sus, sayang day jay. Ala, unaan tangaron nga, birukan ito'y mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije. Sige yan ha. Adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di takasangsangom abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anaragrag ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano ngay nga ada kumakanya na? Si kaabakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day tagay naragrag ko. Nay, ma'am, kukwak daytoy akwentas. Tikan aglibak. Amom ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko daytoy kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kanina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Tawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko daytoy. Ay, unmat nga agpaiso, abi. Awan bibiyang ko! Basta kwentas ko dayta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, dayta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo. Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamat tan ije police station di bakat. Kat di nangarod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakes ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis na lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay tidapan mo. Ha? Ala ka! Daitan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan di pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, api nga da kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapundon na. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkid daw iti pasensya. Gapo iti narami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan nan jay necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya. Ayan ti gayam mo. Ape asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Ape basta agpabasol latan itawan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka nung amin ti gayam ko nga agsublid, toy. Mabalinda kayong manakaswan iti kasta nga inarami, Jo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am.
Inawatan ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nag-reply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Kat mayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso ha? Kaanon tupay nga inurayak. Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan tuket ag first movean. Papa namanong, nakapulas kamat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng arimuarak. O sige manong. Ay, adamanan ijay old house. Ijay langan taayuyang na manong. Saanin ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat na. Nabayang ka ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agorder akong iti kanan ta. Anyat kayat mo gayam nga orderan? O agpili kan di ta menu? Kompormen. Sikat ni makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na. Ha? Marikrik na mga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pa'y iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak mat Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no da ito amarikrik na. Talagang agayatakan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? naidumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitkitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kasta kinapigkat ti panagkitam kanya. Ola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa'y lang ang matuloy ti pagnatait na? Inawagak ngamin itay ni Emerson, kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkulam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabukbukkel, no kasta ti pagbandok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat ni Abi. Gayam ko iti social media. Ha? Da kayo, nana? Agmano Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ni, apay mo natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam kanyak di tarwar anak ko. Wala nang. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson? Abi, Emerson, diyak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan, Abi. Kat di kan agsubsub nilito iti uray kaanuman. Abi ka di, Emerson. Pasensya ka ha. Ngam dayto yan ti maudi ayo umay mo dito balay.
Nagsakitan day ta nga ibagbagam, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Hindi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita, kasla na trauma iti napasama ken kuana. Ti panang pabasol mo ken kuana iti saan namot nga inaramid. Kwa, pakawanan na ko, ma. Jak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak, ngamjak kayat ti makisiningad iti kasken ka, abi. Iso apo manaw kan. Yana, Hangkan nga agsangit, abi. nagsakit nga min ti barukong ko. Nabay na nakiti husto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam data. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yana. Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ta. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairito kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tiagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abi. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikati makaam mo, Abi. Pasensyaan da ko, ma. No ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalik. Promise, yaya. Saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako niya, ya Belen. Kat agyaman na, tauray kas di ti kinauyong ko iti kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang tibabaunan abim-mayag dito'y balay. Ay na, agyaman abalasan ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikman. Sa anak ka pumanaw dito'y, aginggat ka ba ulakpay tagtrabaho. Sa nagaputabak nang ka, katang sitamon ti padam aparswa. Tanangam titigtignay mo, tamangan nulamutam to dagiti imbal balikas mo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasalitaan, diti drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkel man na nayaman kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Biyag, di tao. Welcome to Jenna Almoida Drama. Pasensya kan, Yana. Matuukan kan nga gururay. Nagbayag kami ngagpulos di kayo mo. Okay lang, sir. Nairuamak mutin ka ni Anika. Nabayag kami nga na nagkadkadwa iti iti syudad. Iso nga mo kunti style na. Ketsak mo timpagarop nga dagayam napintas agayam ni Anika. Siguro, iti dayta kinapintas mo at nobyom. Ha? Ni, awan pa'y, sir. Oh, kasla jackpot yan. Yan na, friend. Pasensya ka na. Nabayagan na ka nagsuka. Saan mo, Anika? Apag isulaang? Alan, Anika, Yana. Iturod kayo no sa dino ti papanan nyo. Talaga, papa? Kunak man no adamot pag nayo ita. Madam naman to na jay. O sige, umuna ako ni Jilugan. Urayan kayo langan ni jay. Agyaman nak, papa. Umay kanya na. Sakbay nga agbaliw ti panunot ni papa. Anika, nagubing mo't kayam ni papam. Kan macho pa'y laang sika. Katuan mat, nasapa ngamin anagasawa da papa kan mama. Iso na lang, tanasapa anabalo ni papa. Isumat lagaya makanayon kang agreklamo, nga agsusukat ti nobya ti amam. Taubing pa'y matgayam. Kan ada pa itsura na sika. Awan ngamin pa nagtalik ko kadagiti na palabas anobya ni papa.
Day talaag daw dawat iti kwarta ni Papa ti kukuenda. Lumabalin, jakon kayat ang mga asawa pa ni Papa. Nang runa no jak kurso nada para kan kuana tay asawaan naman nun. Di mo mo't mabalin alapdan ni Papa nang runa kat ubing pay. Basta, jakon kayat ang mga asawa ni Papa yana. Iso at tulungan nakman kiti. Apay, anyat aramidan tayo ha? Tulungan nak amang bagbagakin ni Papa. Ay na, iraman nakpay laang mat. Sikan ata si kamot ti anak na. Kababain mo't ano makibiyangak dita. Namin ano kun akin na sarita ni Papa, may papan iti dayt na. Ngam kasjay matlat na. Adamat lat ta makadandanon kanyak akaday-date na itirwar. Kat bayam ano niya ti kayat ng aramidan, friend. Kat kasano, umay kamat iji balay ita? Wala, sa akto agawid no madamdama. Agis tambayak pa ijay balayo. Nana Julie, naimbag man, tadiyo na panunot pa iti nakiasawa. Manipod nagsina kayo iti ama niyana. Pamaysak ngamin ti atensyon ko kiniyan agayim mo, Anika. Kan may sa awanan ti panggap ko nga agayat pa'y iti sabali. Tama nga no ibati na kami malaeng, akas iti inaramid ti amaniyana. Naimbagkit di tanapanunot na pa'y ti mangtad iti sustento ti gayim mo, bayat ti panagaadal na. Kasta ka din, Nana. Ni, nasipngat-mat gaya man. Agawid ako, Nana. Di magasaklaang dito'y balayo. Aywun balasang ko. Sige tain nakpay agpakada kiniya na agayim ko, Nana. Gino, kaano ngay ikasarnak? Kastoy ta kadilatan iti agnanayon. Makauma mo ti kastoy. Pasensya kan, Luisa. Nga mawan iti panunot ko rita. Diyak kaya ti mangikalay sa manan. Umdasan kanyak ti kastoy. Sa nabali, tagkoy koyog tamat. Ngamjak kaya ti kastoy. Saan nga minan na kayat tay anak ko ang mga sawa akmanan? Sa pasensya kan, Luisa. Apay ngamin nga iso ti agdesisyon para kan ka. Adamot panunot mo. Mariknak matkat. Di nak kayat ti anak mo para kan ka. Kasta akmat kan kuana No di nak kaya. Jakmat kaya. No kastamot laeng waswasan tan ti relasyon ta. Nga maapay. Patpatgag ngamin ti anak ko. Kat jak kayat ti agparikot no bilang laeng. Jak kayat ti kasta panagsasaom ken kuana. No kasta ti kayat mo diwan. Makaumamutlangan ti kastoy a sitwasyon ta. Ilamlambang ta ti panagkuykuyog ta. Tapno saan la amaamuan ta anak mo. Agsina ta nga rudan. Tamadlaw mo't lang awan patagkukan ka. Apayan narabyan ka, Anika. Pasensya kan, Papa. Nag-enjoy kami ngamin kiniya na itinapanan mi. Kan di magasak pa'y ngamin ijay balay na. Awagan ka pa ngam di mo sungbatan ti awag ko. Nalobatak ngamin, Papa. Makapadahanag ka mo't nukas dya saan ka amakuntak iha. Papa, nukas jay adidak maawagan. Niya na ti awagan nyo. Awan mo't nga rod kontak ko kenkwana. Sige, taitid ko ti number na kada kayo, Papa. Ada kalagayam diti kusina, anak ko. Itay pa'y nga agriring to'y cellphone mo ijay salas. Adtoy. Agyaman nak nanang. Di, numero laang mo ti agparparang. Asino nga ta daytoy? Malasong bata mo, tay nakitaan tay lutlutwag. Wen nanang. Hello? Hello, Yana? Siyak na ito'y. Ni Tata Magino nga ama ni Anika. Ay, da kayong matgayam, sir. Ay, pasensya kayon. Anda nga minararamida kitay. Nakadisturbo aksama. Ay, ni, saan, sir? Apay ka di? Ha? Kwa. Pinagas ko lang ngay nawagan to yung number mo ngayon ti anak ko. Pasensya ka, ha? Okay lang, sir. Masansan nga mi na saan nasungsungbatan ni Anika ti awag ko kenkwana. Lukas niya nga kuyog kayo. So nga internet ni number mo kanyak.
Tasi kakano ti awagak no kas di ajak makontak ti anak ko. Ha? Kasta ka di, sir? Alang aro Diana, ituloy mong ti aramidem. Sige, bye. Bye, sir! Nanang, imawag ni Anika. Mapantayo ka no iji balayda. Kasangay ti ama na ita. Anya, ay nakababain sa anak ko. Alakid din. Inyunay-unay nang ayaban kayo kano. Alangarod. Ay, jak kumaumayon. Si kalata kuman. Alakid din. Tapno adamot ka duwak Alaman laeng. Ay nakababain mo at kapsat. Awan pa'y nabitbit mi kiniya na regalo mi parakan ka. Di yun panunutan na ita. Agyaman nakit di ata nakapasyar kayo dito yung nano mo apagtangal mi kapsat. Nakababain mo't ngamin kini Anika. No paayon mi ti imbitasyon na. Sapay nabayagan nga ibagbaga na apo masyarak mo't ditoy. Takanayon kat nga rod ijay balay no kwa. Agyaman nak taimbilang muna kasla anak ni Anika. Nang runak nasapaan na ulila iti ina. Agayom da ka nga rod kiniya na nga anak ko. Iso nga imbilang kumeten nga anak ko. Agyaman nak yana ha? Ta nakadaray kayo iti kasangay ko. Itaaklaman na makarik na iti ragsak. Sir? Gino kumalatan, yana. Pakawanan na ko ma. Ang agayataksan ken ka. Tsak may ladawan to'y marikrik na. Talaga nga agayatakin ka. Sir, mga no, anya timako na ni Anika no maamuan na daytoy. Pangaasiyo, no anya man ti marikrik nayo. Diyo kuman patuluyan. Yana. Yana, Papa, ada kayo matgayam dito yung terasa. Agur-uray ngaminan ni Nana Julie ijay ruwar. Agawid nan, Papa. Sige. Ta itulod ko idan, anak. Ala, saanan, sir? Nga marabiin, Yana. Itulod na kayo ni Papa. Apa yan yana. Manungal dawon amadmadlaw ko akaslad da pakariribo ka manak ko. Nanang. Adda ka di parikot mo anak. Uy, tsak amo. No anya tirumbang nga aramidak, nanang. Apa yun? Adda ka di problema. Ibagam kanyak atap no matulungan ka. Nanang, agar-aram ngamin kanyak ni Sir Gino. Anya, tay ama ni Ani ka agayom mo? Uwe, nanang. Agayatak mat kankwanan. Anya laang ti ko na gayom mo numaamuan na daita. Sapay dinan kayat ang mga asawa ti amana. Panunutom kumaan na imbag ti desisyon mo. Di ka kumagdardara sutos, anak. Iso nga rod mariribu ka nak, nanang. Jak amo ti panunutan. Kan aramidak. Jakmat kayat ti makibiyang. Ngam jakmat amuno anya ti sawak iti naibagam, anak ko. Papa, ada ka di pa naggusto yung kini Nana Julie? Ha? Apay mat iha? Kasano? Nabayagan amadmadlaw ko. Di yung maibatan ta cellphone nyo. Manipod ngamin naggapo dito'y da Nana Julie kanyana. Kasta kayon. Tumanex kayo. Saan mo ta? Tila mapampanunot mo. No saan ani Nana Julie ti kursunada yo? Asino nga rod? Adda ka di manen sa bali an nobya yo? Sa bali an talaga ti madmadlaw ko kada kayo, Papa. Kaslang papaubing kan agpapagwapo kayo. Ha? Ay, tila madlaw mo anak ko. Papa, please. Numabalin, jak kuman kayat ang mga sawa kayo pa'y. Anika, No asino man day ta, di yulat tanggam din ayam amo kanyak. Tadyak matla kayat. ay, kasano da ito yan? Kasano na maamuan na?
Anasingad gayam agayem na ti arma kita. Oh, no apay mo't ngamin nga isupay ti nakarik na ak iti kastoy. Anya ti aramidag. Marikriknak at talagayana. Adda manen pagpatpatsarmingan ni Papa. Ha? Iso ka di nga inawis nakmanen arimwar? Diyak ngamin kayat ti agtalinaad iji balay. No kastingad da pa kariribukat. Amumot asikala ang ti pangibagbaga ak iti problema. Diyak amo. Kan no asino ti purpurmaan ni Papa ita. Nalaing nga agilimad ngamin ni Papa. Amo na ngamin adyak kayat ang mga sawa manen. Anika. Tulungan nakman kit di. Sikaman ti mangdamag kin ni Papa. Ang mga no ibagana kan kano asino ti ararman na. San abale, taklos kayo mo ten iti text. Saan ka di? Kwa. Mabainak mo ta. Jak kayat, Anika. Yana, Sir Gino, pangaasim, di ka kumagpadlaw ko ni Anika. kunak no demon kayat ti umay dito balay. Jak kayat ang makadlaw ni Anika, sir. Iso nga uray jak kumakayat. Awan maarami idak. Talaga ka ding awan namnamakan ka. Pangasim, di na ko man parikatan. Makonsensya aktong galaguyog kami ka ni Anika. Jak maibagakan ko na asyak ti babae nga ar-armam. Kayat ko amaamuan no damot la namnamakan ka. Sir, Gino kumalatan. Awan ka di tinamnamakan ka, Yana. Gino, jak ilibak. Adamot marikriknak para kan ka. Nga mabutangak. Agpaiso. Yana. Agpaiso. Agyamanak. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Gino. Papa, Yana. Anya ti kayat asawan day koy. Apay nga agin inarakop kayo andor. Anika. Iha. Umay ka, iha. Kwa. Ni Yana, ti babae nga ay ayatag. Anya. Pudno ka di ti kinuna ni Papa, Yana. Pakawanan na kumaani ka. Jak mo nalapdan ti bagik. Makonkonsensya akmat nga awan mat maramidak. Agayata kon kan ni Papam. Unay kamatan, Yana. Pinagtaltalkan ka pa'y matngarod agayam ko. Ulbud kayo adwa. Anika, mabit lang! Nala, may bayamon Yana. Patsyak ang maawatan na tantumat lang tigayim mo. Nanang, jak mo ting gagara ti kastuan na pasamak. Nagayatak laang mat. Ala, husto na nako. Di ka nagsangit. Aw-aw atom kumalatan ti kasjay ajar ti kayem mo. Tadi namot nga rod ni namnama ti kastoy ang mapasamak. Ne, at daawag mo anak ko. Ni Gino ti umawawag nanang. Jak pala kaya ta kasarita. Ni Anika ti pampanunutek. Di na kaya ta kasarita nanang. Kaguran akong tigayim ko. Basol ka di ti agayat, nanang. Saan mo apakabasulan ti agayat, anak ko? Ngam kaguran akong tigayim ko, nanang. Mano nga aldawon na kasta ti dyaryo, Papa. Di kayo pa yan sumsumrak iti opisina. Bayan na kumapay lang. Kaya't ko lang ay liwliwag ti parikriknak. Kat, baybay-an nyo nga rudlatan ti bagiyo. Kitaan nyo man talangayo. Nagaatidugan dagiti iming ken barbasyo. Kasla kayo lalim makayan iti 10 atawan. Kastoy mo ti kayat mo ama pasamak saan ka di. Di mo kayat nga gragsakak. May samot na di ayana. Kunana nga ay ayatin nak. Ngam di na pa'y matsumbatan ti awag ko kenkwana. Papa,
Mala, dinak ko man ikaskaso, iha. May bayan naklatan na kastoy. Ngam pangaasim, di mo kumamat iramraman ni Yana. Amok no kasano ti kinasingadyo nga gayem. Patsyak amaladingitan mo't dayjay ita, iti kastoy amapaspasamak. Siyakon ti mangliklik iti gayem mo. Tadyak kayat na marigatan kayong agpadpada, gapo kanyak anak ko. Nay, si kamot gayam balasang ko. Umunag ka ah. Adda ka din ni Yana, nana. Wan, balasang ko. Agkulkulong iti silid na. Manungal daw na kastana. Di na paikat kayat timangan. Ha? Umuna iti amin. Siya kunti agkid daw iti dispensa iti kastoy ang mapaspasama. Ngamjak mo't ngamin igam tirik na ti anak ko. Maasyanak mo't kankwana. Ngam anyang arud ngay, awan mo't maaramitak. Nana Julie, kayat ko kumaama kasarita ni Yana. Sige, mabiit laang tayabak iti silid na balasang ko. Anika, sorry. Diyak ingagara tinapasamak. Pinadas ko mataliklikan ni papam. Ngam masaksakit anak. Ngam di kang tanag. Ikarigatak, no pa'y nasakit para kanyak. Yana, Iso amawatam kumapailang no kastitijar ko ita. unay kayo matan. Kun siyan siya andak ngagpadpadakin ni Papa. Wagas yu ka di dayto adwa. Tapno umanugot ako ni iti relasyon nyo. Ha? Ni, saan, Anika? Diyak lang amin kaya tagumura kakada kami. Ikarigata kaliklikan ni papam. Nupay narigat kan nasakit para kanyak. Tay ayatagkat nga rudan. No kasta nga rod. Urnosam ti bagim. Adda papananta. Ay, pasensyakan. Masaduta ka rumwar, Anika. Awan ka anas ko. Please, rumorta ko ma. Uray mabiit talaang iti papananta. Ni, adata mo titi palayo. O may ka, mapanta iti ayan ni Papa. Ha? Kita aman tinararamid mo kin ni Papa, Yana. Di na pa yun maasikaso ti bagina. Anika, tanda ka dito. Yana. Gino, Anika, anya ti kayat asawan da ito'y. Apay nga da ni Yana dito'y. Binaganak kumamat atap no naayos ko matibagbagay. Nakababain ti kastoy alangak. Pakawanandak ko ma, Papa. Yana, gapo kanya. Narigatan kayo ngagpadpada. Diyak lang amin maaklon ididamo. Ngam itatana panik nakakapod no ti panagayat yu iti tunggal maysa. Awan mat siguron ti karbangak amang lapad pa eh. Lokasta, umanugot kan iti relasyon mi kaniyana iha. Wan, Papa. Ngam saan pa'y ko mga ita Ipapas ko pa'y laang mat at ipanagayim mi. Sakbay nga awagak iti mama. Agyamanak Anika iha. agyamanak, Anika. Agpalas kayo, Papa. Taag-date tayo at talo. Intayo man agpasalon tani. Kasla ka labim makutan kan lima kay iti kasta lang ayo ando I love you, Yana. Kuwa. Alan ayana. Ibagamon tirik namkin ni Papa. Di kan agbabain kanya. I love you too, Gino. Ay na, makapakilig kayo. Amin tayo adakarbangan na nga agaya. Lakay man wano bakat, awan dakas na, dolakit di awan sabit na. Alaga gayam di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Biyang di tao. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Lola, anyat pampanunutan nyo. Naganda yung manang tikit-kitaan nyo. Pampanunutak ni nanang mo, apok. Sa dinong hataan ti ayan na ita. Nabayag a panawin na sana nagawawid ti inam. Kumusta nga tamatan? Kailiw kumot nga rodin ni nanang ko, Lola. Ngam saan na tayon samot a kailiw? Ta saan mo ta na nagpakpakita kada tayo? Ay, wen nga rod, apok. Ang ala, panunutan talatan ang makumikom iti trabaho na. Iso adi na masangot ti agawid. Kan ituloy talata nga ikararagan ni nanang mowan. Tapno tarabayan akanayon ni Apo Diyos. Kat mailisi itan yaman apagad. Wan, Lola. Umayak man, manang Mayla. Nay, si Kamot Gayam, Andreng, Kabagays, sumrag ka ah. Ayamanak manang. Nakaumayak, tada umay ko ipadamag. Nay, anya day taading ko. Si Mangpot nga mintay ka aruba may anak po di Manila. Kat nakunana akanayon na makita ni Jay mga anak mo ijay. Anya, akat kumusta ka nun nga dya anak ko? Anyat ka sa saad na ijay. Ay, agwalang-walang kano di tindaan manang. Ijay kano ti ayuyang na. Anya, apay nga gwalang-walang. Awan pag naadan na. Napukaw nan sa kanaw ti limbong ti panunot na. Tadi namit kano mabigbig di kalugarantaan. Kan nagdungrit kanaw. Kan agkakanat ti sasawon na. Anya, ay naapay ngay. Anyat napasamak iji anak kun ngay. No kayat mo intasukunan ni Jema iji Manila. Oray ta amo di ka aruba may ti ayuyang na. Nalakalakan sa pulan ti ayan na ijay. Alaman nga rod ading ko. Ay nadya anak kun aya. Anyat napasamak kan kuhanan ngay. Alang araw tamang tulagak iti arkilain tayo alugan manang. Tapno adda pangiluganan tayo kon ni Jema. Manungay ka no ti arkila. Ang mga nukurang di kwarta kapag arkila kabagis. Di mon pagdanagan day tamanang. Siya kaun ti makamo iti arkila. Ay na, agyaman ak nga rod ading ko. Dito'y gayam ti bagbagada a Manila, Lola. Wen, apok. Ang oray siyak. First time ko ti makaumay dito eh. Ayan ngayon ni nanang. Magkakaran ako na magkakita kan kwa na. Manang, umay kayo dito yay. Nasarakan dan ni Jema. Ah, ay nakita da kanon ni nanang mo. Umay ka na pok. Asit ganta dalulom nga Andreng. Ay na, Jema anak ko aya. Apay akas tamat ang tilangam. Anyat napasamag kan ka anak ko. Who are you? I don't know you. Hindi kita kilala. Siyak ti inam, anak ko. Siyak ni Mayla ananang mo. Kat isumat ni Isa nga anak mo. Dakalan to anak mo. Kumusta ka, nanang? Apay ngay anak dungrit ka matan. Kan nakuso-kuso tabuok mo. Hindi ko kayo kilala. Di kay amam mo. Pumano kayo dito'y teritoryo? Tanusan, ipapulis kayo. In kayo, Iday! Jema kaanakan. Agawid tayo na iti lugar tayo, wan. Lugar ko dito'y. This is my territory. Go away. Get out on my way. Saan ka ataga dito'y anak ko? Aghawid tayon. At dalugan na pagluganan tayo. Ha? Lugan? Ayan ti lugan. Kayat ko taglugan. Mapanak ijay sampulanggi. Ala, kibinan tan manang. Madlaw akayat na taglugan. Uwan ka bagis. Alang nga ron anak ko Intayo aglugan nanwan. Umay ka na. Ay, Touch me. Alangarod ka anakan. Magnakanwan, tantay agluganan. Napintas di lugan tayaw.
Lugan ko laeng, awan lugan nyo. Napintas ti lugan ko, napintas. Awan karbangam amang tad Lola, ang ti karuba. Absa ka na ti ibagbagan ni Nanang. Nakabani kas ijayan tiri daw akas lada kasasauna. Itudutudo na pa'y ti ima na. Akas lada kasangsango na. Baybay ang talatapok. Ingkakit di maturugan. Tamo ka na banog ka iti biyahe. Wan. Diyak makaturog. Ay, kayat ko nga arakupan ni Nanang. Tamailiw akon kan kwa na. Ngam iwalin nakmat. Di na kayat nga arakupag. Aw-awatan pa'y laang ti inam. Wan. Tapat siya nga agimbag tumot laang. Anyat na pasamag kan kwa na aya. Apay akas tamat dun. Ay, sigun iti kalugaran tayo ang nakakita kan kwa na. Gapo kano iti panagaramat na ide iti may parit nga agas. Tada kano nakaamuan na. Ha? Natangkan tumot ti ulo ti inam ide. Naibarkada kadagiti nabisyo at tao. Anya ngay, na-impluensya ang lakat nga rudan. Kaasimat nga rudan ni Nanang. Di na amo ti ibagbaganan. Jema, umay ka manganan wan. Nagluto akiti na imas asidaan. Sigurado ang magustuam dayjay. Prito nga ikan kan ada dinengdeng. No ala ang amin nakarga ti pitakak. Anya nga iti mabati, durbab. Jema, anak. Mangantayon kunak. Umay kan wan. Ay di kagsipat nasakit ti kasta. Manakibiyang ka talaga. Umay ka man. Ay di mo mas at titakyag ko masagsakita anak-anak ko. Nanang! Di ko makabilan ni Lola. Husto daytan. Ibatan nyo ni Lola. Siyak ti Reyna, siyak ti kapintasan, siyak ti kalaingan, siyak ti kabaknangan. Lola, umadayo kayo di kaya ni Nanang. Tamang ano kabilan na kayo manan. Wala pok, gampakanan ta kumapay ta mabisinan. Yig kuntulangan ti kanan na ditoy. Ay saan? Amang ano si kamat ti kabilan na. Siyaklatan ti mangyag iti kanan na. Adto ti ulas kan pungan mo anak ko Kalablabada kita. Nabanglo. Unak mata di nakasasit ka na, bakit? Anay ko na, di nagpungutan anak ko, masaksakit anak. Ay na anak ko diyak kaya't atutupan ka. Tamawa atak ti sitwasyon mo. Patpat kan ka unay anak ko. Agkararag kawan, tapno agimbag kan. Patib karam kumati pa kinakam mo, anak ko. Maturog kan apok, Nakaturugan ni na anang mo. Di kan agsilpon tarabiin. Buy-buya aglaang nagito'y video yukin ni Nanang, Lola. Anya abidyaw. Di ka na yun na pa ng kabkabil ni Nanang kada kayo, Gaputa jak makaasidig no kas kabkabilan na kayo ni Nanang. Ibidbidyok latan. Ala, apay ngay bidyom. Ay irisam day ta. Ang mga numakita ti sa bale. Saan, Lola? Jak irisan dagitoy. Ay, jak kaya't atutupan ti inam. Taamok adi na amo tar aramidan na anak ko. Masyanak mutin kada kayo, Lola. Nakakaasi kayon iti pampamayan ni Nanang. Kanayon na kayo akabilan. Idurun-durun na kayo pay. Di na ngamin amutar aramidan na. Tanapukaw na kangarod ti limbong ti panunot na. Iso adita mabalin atutupan, apok. Ay sos, anyat na pasamak ni tarupang manang mayla. Karamot-samot na kita. Ay, awan kabagis. Kinaramutan man ni Jima. Agkabil jay ka anakam.
Awan aldaw adi nakkabilan. Ngamjak tututupan ta maawatak ti kasasaan na. Panagkunak masapula may paagas ni Gemma manang. Dayta ko mga ti umay ko ibagakan ka ading ko. Amangan no addaam mo mamaasidgan para iti dayta. Tauray kasano ti ayat ko amang paagas iti anak ko. Awanan kami mo't. Bayam ta kasaritak dagiti anak ko. Ta naibagakon kadakwana ti sitwasyon ni Gemma. Ket sidadaan damot at tumulong. Sa di mon pakadanagan dahi ta abanag manang. Tulungan da ka. O sige tatang, tamakitinulungak para itipan nakapaagas ni Insan Gemma. Oresyak tatang. Kaya't kumat at tulungan ti kasinsin mi tapno maagasanan. Maasyanak namin kanya anti Mayla akam kabilan na. Wan nga raw. Bakit ni manang nga makabkabil pay laeng. Kakaiso na nga awanan ti asawa na amang kabkabil ken kuana idi. Ita, insublat mo't jay anak na ti mangdangran ken kuana. Ay, numaminsan. Basol matla ni Insan Gemma no ape akas di nagbanagan na. Natangkan to mga minti ulo na idi. Nabisyo mo't. Awan dengdenggan na. Di na dengdenggan ni nanang na. Un garod nakakaasay ni Antiyo Amayla. Isaw tagsagsagrap iti aramid jay anak na. Ay, ala sapay ko mga rutagimbagan ni Insan Gemma. Katagbalbaliwan. Una, pagyamanak no matulungan nyo jay Antiyo, anak ko. Agyaman ako na iti kinaimbagyo kaanakan. No saan aga po kada kayo? Saan kumamot ang maipaagas di kasinsin yo? Awanan yaman na ante. Da kayo ngamin ti pakasyan mila unay. To da kayo mat ti parigatin na kabkabilan. Wan nga rod kaanakan. Nga maawatak di anak ko. Tadi nakat nga rod ang mutar aramidan na. Naimbag tulaang ano maimbaganan. Una ante. Bareng agbalbali to matan ti kasinsin mi. Kumusta ka nun ngay ni nanang, Lola? Umadani ka nun ti panagawid ni nanang mo. Tagim imbagan, apok. Dakkel ka nun ti nagbaliwan na. Kasta ka di? Nasayahat nga roda, Lola? Agyaman ta iti Diyos, ta dinangag na dagiti kararag ta. Uwan nga rod, Lola. Kamaudyanan na. Makadwata man nandito balay ni nanang ko. Wen apok, ay nadyak mailadawan ti kinaragsak ko. Gapo iti iniinot a panagimbagan ti inam. Nanang, Ay, kailiw kayo una yan it anak ko. ay naanak ko aya. Naayat unay ti Diyos ta pinagimbag na kan. Wan nga rod nanang. Isa anak ko, kailiw kan. Ay, nanang, kasta kami matkan ni Lola. Kailiw da kauna yan. Kat maragsakan kami, tagkakadwa tayo manan. Wan anak ko, nga masapul nga umadayo ak manan tagtrabaho ak. Tapno adda pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Ah, papanamanan nga'y anak ko. Agsubli ak ijay syudad nanang. Naimbag ijay taado ti masapulan at trabaho ijay. Di kay madanagan. Jakon ulitan ti inaramid ko. Agsingsing putakon. Jakon agbisyo pay. Promise. Lola, nakaluto akon. Umay kayon tamangan tayon. Nanganak ko na. Nabsug ako ni di kalman. Saan kayo pa'y anangan, Lola? Mangan kayon, tagtumar kayo pa'y tiagasyo. Nabsug akon kunaklang arodan. Ala, ape nga atinip pa yun ti kanan nyo, Lola. Kayat ko ti Romuar. Diyak kayat ditoy. Kayat ko ti umadayaw. Sa pulag ni nanang ko. Agar arbis, Lola. Nagalis ti dalan. Intun bigat tayon arumwar takuyugan kayo.
Awan klasik no bigat. Nanang ko. Kaasimot ni Lola. Tatang Talagang ko. samot nga kabawan. Hello, Nanang. Hello, kumusta ti panagadal mo? Naawat yun, di pauit ko. Wan, Nanang. Gimatang akmatan iti gamit ko iti school. Kat ni Nanang, kumustan? Kas di lataa. Agkabaw. Agkakanati bagbagana no daduma. Ala, ano sam ni Lolam, tas ikamat ti adda dita. Wan, Nanang. Kaano ka kadi nga gawin? Inton umay alawas siguron, tagi katakon dito'y trabaho. Marigatanak dito kayat kon taginan na. Makabannog mo trabaho. Diyak pa'y makain-ina na dito Ha? Isong agdalos kanto di tabalay ha, isa. Tadyak kayat amasang petan ti balay anarugit. Wan, Nanang. Lukas ta. Di kan agsubli iti syudad, Gemma. Saan na nangkal? Masaduta kon ngagtrabaho. Apay ngay, di sayang di trabaho. Awanan at ipagsweldoam kaanakan. Agsapulak tumanan iti trabaho ano gumagatak, angkel. Alang araw, tapnoan ng mga sikaso kaninanang mau. Tanay, awan kadkadwa na dito'y balayaw. Nukas niya amapan agiskwela ni isa nga anak mau. Mangan kayo, Nanang. Ginaukon ti ka ninyo. Di talagi subot ikuan yun. Ayan ti sabaw. Kayat ko ti agigo. Ay, di kay man agpili-pili, Nanang. No anyat maidasar ka ninyo latan. Awan sabaw. Idi pailaeng nga makaig-igo pa kiti sabaw. Sa nga pulo natawan tinapalabas. Ngamdidak pa kanan. Agkakanat man ti bagbagayon. Mangang kay kit din. Naimas mata si daam. Presko at tinapa. Sabaw, sabaw, sabaw. Dakpagpungtutan tani aburido ak. Awan makukwarta. Api nga imbalang yu ti kanan. Anay. Abay ang pungot ka nga. Awan urban ni dadmo ka, Roma. Bagtit ka bakit? Kabaw, di mo amuti bagbagam. Awan lang arod makukwartan. Ibulang mo pa'y lang ti makan. Mangirarit ka bakbakatan. Tra-la-la-la-la. Lola, maturog kayo. Rabiin. Tra-la-la-la-la-la. Mapuyatan kayo manan. Ay di ka natagari. Ta isalak pa ito'y anak ko. Paturugak pa. Tanay makaturturo. Ay nananang, di ka man agpakaturugan. Puyatan man ng titaon. Ala, yag mo day taapungan. Ay, san? Kasi tanak ko. Mabisinday ta. Padidyak pa. Adula amin ngay bagbagayo. Ay, naapay ngay. Barsak mo tanak ko. Kasi batay na tanak ko. Ala, kay maturugan, Nanang. Siyak ti mga ayaw ko ni Lola. Pampanuyuyam ngamin ni Lolam. Isuan na sulpang. Pag-aayat na ti papaanawa day ta. Papansin. Agkabaw ni Lola, Nanang. Iso di na mo aramidin na. Hindi saan pa nga agkabaw ni Lola. Nakasingsingput launay. Iso di yo kumamat pagsawan iti kastaa. Di ka man mat agpakalaing isa. Ubing ka pa'y lang. Ngam ko na malan asino kan ngagsasaw. Ala, kibi naman ni Lolam. Ta isirak mo iti silad na. Umay kayon, Lola. Tamaturog tayo, nuan. Agawid akon. Diyak kayat dito yan. Nauyong ti karoba dito. Nauyong kayaw. Nagado nga ibagbagam. Umay kakit di. Nanang, inayadan yung mata. Di yung guyod-guyodan ni Lola takaasimat. Ay! Idi da kayo tinapukaw tilimpong ti panunot na. Inananusan na kayo nga inasasikaso. Nga uray kanayon nyo idi akabilan. Ha? Inaldawadang ranyo idi ni Lola. Ngampulo sa din na kayo binalas. Kan sana nakaungat kada kayo. Kanayon na kayo nga ikararagan idi. Asapay kumatagimbag kayon. Ngam itatag kabawan. Di yo maawatan.
Di yung lamon no kasano ti panang ipatag ini ni Lola kada kayo. Maasi kayo kumamat kan kuana, nanang. Talaga saan nagpampanunot na dya kaanakan nyo, tatang? Apay aya anak daw. Agasan nyo? Tutupan na ni Auntie may lang agkabaw? No kabilan ni Auntie, balsan namat. Kakaasi ka no iti pampamayan na. Ingkay ito bagbagaan. Kaasimot ni Auntie. Naglokaw. Apay ngayak hasta tiyar aramidin na. Idi iso ti agbalak at inananusan piman jay inana ngay nas asikasaw. Wan nga rod San ngagpampanunot na dya, Gemma? Lola, bumangon kayo, naldaw. Ala, awan mo't gayam dito igdala ni Lola. Napananan ngay. Awan mo't iti kusina. Kasta mo't iti paraangan. Lola, ayan nyo! Insan, Gemma! Insan! Ni Uncle, saan pa si mangput ni nanang ko? Rimor nga min idirabi Anyat kukuan niyaw. Apay adi yung binantayan ni Lola Marimar. Ha? Apa ni Lola? Diyak ka mo rimor, Uncle. Ayan na ka di. Adda iti ospital. Intaray da kano itay lang. Ngam saanan ang espal tibiyag na. Anya? Apay, anyag na pasamag ka ni Lolak. Natinag kano iti hanging bridge. Anya? Lola, paya pinanawan na kami. Pagpatkin ka unay, Lola. Wala, gusto na itang isa. Itay ka pa'y asangit-asangit. Nasa lunad ni Lola, sana nagsaksakit. Ngam kalati, papatay na. Basol, may tasaan may nasiputan tirurwar na, Lolo. Wala, awan akin pagayatan, hindi napasamak. Iso nga awatan tayon tinapagteng ka ni Lolam. Kanya nga'y, awan mabalin tayo. Aywan, ayan ni Nanang Mau. Aday jay silad na, Lolo. Sana rimrimwar. Nakapupuklat ta ni Jay. Apay ka now. Diyak ka mo, Lolo. Jema, rumwar ka dito silid mo, tas kasuan nyo na iti umay makilamay. Diyak ka ba alan ang kalabanan ti konsensya, Uncle? Diyak man lang na subalitan ti kinaimbag ni nanang kanya. Sakbayan na tayo. Diyak man lang nakapagkid daw iti pamakawan kan ko na. Ay, awanan ni Nanang Mau. Gamitala ang makaamiris ka. Wan nga rod, Uncle. Agpapabawi at ngam naladawan ti amin. Awanan ni nanang ko. Ni, adamat gayam kada kayo ti cellphone ko, nanang. Itay pa'y lasap sa pulag. Naividyong gayam idi dagiti inararamid ko kin ni Lola. Idin apukaw ko tilimbong ti panunot ko, anak ko. Ni, nakita yung matgayam dagita, nanang. Wan nabayagan day ta cellphone ko ngam jak pulos indilit dagita. Adadama kon konsensya, anak ko. Nakasingsingpat day di Lolam kanya. Nga uray kabkabila ko. Mauawatan naklat na. Wan nanang, tamaawatan na ti sitwasyon nyo, idi. Ngam siya. Jak na awatan ti sitwasyon day di Lolam. Sabay ko mata mapakawan na. No sa dinuman ti ayan na itan. Narigat alabanan ti konsensya. Iso ano di mo kaya tamapasaran ti kasta liklikam tagaramid iti pagbabawyan kan pakakonsensyaam. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insura ti gayam yo Jenna Almoite. Kanipapaimutan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.
Biyag ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak ngamin napuutan ang nakaturog ak ijay lukan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak napuutan ang naragrag ko jay baga nang ikabila kiti kwarta. Jak ngamin naisiper ti dak kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di Ay, sapay nagrigrigatan ni Manong mo day di agatad ijay abroad. Tapno laad daramatan ni papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day di akwarta. Kat isubli na kadata. Wen, Mama. Sapay lang kumangarot ta makonsensya na sino man day jay. Awagak ni Manong Hiner. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamuditan man niya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makam mo, iha. No ako nga, anya ngay ngarod. Awan mabalin, anak ko. Agyam anak, nakarwarak matlaang rin di pagbaludan. Kamudyanan na, makaawid ak matlaang rin di lugar mi. Adon tinagbaliwan na di alugar. Imadon ti balay dito eh. Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito adda di tinagluga na ka jeep. Adda nga tayo nakargrag. Tinasayaan. Inayadag ayasidag di abay ko. Total, pag may saakmat na napasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Paday ta. Awan mat siguro ti madi iti kasto nga ramidag. Tsak mat tinakaw. Tanapidot ko mat itilugan. Ang anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masung apo. Kamaudyanan na. Nakawit kamot lang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka kumaapo. Sana na masapol, lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tayo nakagluto iti pangaldawan tapok. Pagsidaan ka man iti ba manok? Uy, nagimasan nga, lola. Awala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado akwarta tilinaon na iti abag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay day ta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam kita. Napidot ko, lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakkalagatan ti karga na ti abang. Ay na, isublim dayta, apok. Di mo tagikuan ti mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dayta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan ng agnegosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, lola. Sorry, no, kas niya tinaibagak. Ala, isublik na ito eh. Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit di tibag, kat adda nakitak nga ID dito eh.
Padasek akong takan. Hello? Asino da ito'y? Hello? Si kakatitagnagan iti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Asino da ka di? At ka di mapukpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siya tinakapidot iti bag mo iti unag ti jeep. Kat nakitak iti item ti contact number mo. Iso nga nawagan ka. Nukasta. Oh, Diyos ko, agyaman ak. Ibagayon no sa dino ti pangisabatak iti naragregyo kwarta, ma'am. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Kadyak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti dadya tao, mama. Alang arutan masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabit lang nga rutag palasak. Ay na, agyaman kami, Barok. Kunami lano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, adto iti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo, nga awan nam na mag-akasukat na. Alakit din, Barok. Awatamon, basit laban nagdata. Saanan na? Mas kasapulan nyo rayta. Tanakunayo kat nga ron, nga daig hospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't anagriingan, Apok. Parbangon pa lang, Wala tama pa na kiti uma. Agdalusak man iti pagmula iti nateng kan prutas. Malang raod, ngamangan ka pa Tamalinli na yun di inapawi. Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawidak. Mabisinan kan Saan, Lola? Agawidak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na ininutan ti panagsublit ipigsam lakay. Wan nga, Lord. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wundag iti kaaruba? Wan nga ron, Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan ket di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruwar da dya masong iji pagbaludan. Iso adakkel tiyatap ko nga iso tinang takaw ka dagiti napukaw a dingwan. Wala raw, naglaw ko matay na. Ayunay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanak-nak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay bastag pabasulatan no awan pamanak-nak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Nay talag chis-chismis ti ambo yung aramidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay matda kita karuban. Nagalas ti aramida. Ay na, Lola. Di yu ka di ikaskaso idan. Nanggagkumat na kitan. Ngam, jaklag sasaw. Tawan mo't kinapod no ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po.
Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po ka wading wan. Lola, Dayjay nga ti mamay da. Supay mo ti makakardang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola. Maawatak, tadakat nga ron madi anapalabas ko. Awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad na nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang laing. Diyak nga minan kabala na palabsan ti kastoy amang mangagaw. Kontrakan ka, apaw. Anti Mayda, adaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, anti. Na, apay nga yakas ta ti panagsasaom kada kami. Anti, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak yo. Diyak kuman aramidan na ito eh. Ngam diyak namin magustuhan apat ininolak at mairamraman nga agparparikot. No awan kinapudno na di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardeng yon timang daddadaali ti padayo a tao. No da pa manaknak yo, iparang yo. Ngam no awan, agulimag kayo. Narabian ka mo, masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwak inton bigat. Hala, aginanak ang arudan, tamang rabitan na po. Kunak met nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y matababisin itay. Nga may tatadakan, balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangan tayo, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti ding wanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan kay jay bangkag. Anya, kat nag-overtime ak mo nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lahat na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, apo? Ala, Lola, di kayag da nagtasak ti makaam mo. No kayat da kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo ta po. Saan Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kumusta ti pa nagsasarita yung ije barangay ko, lapaw? Awan ba managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inongtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingwan. Hunay mat nga mina na panagpampanunot yada ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, masong barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Auntie Mayda, Sumardan kayo mga taitan, Mayda. Kasi mo'to'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wen Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka siya nga ilitay apo. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimabay ti lugan apaw. Ha? Wan nga paiso. Ala,
Urayon tayo no niya tigagarada, Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo mat gayam na ita. Umunag kayo pa Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulaang ti pagtaangan mi. Awan anyaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahener. Nabayagan akayat nakaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, nakalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiyag subad kan ka ita ta nakabangon man ti pamilya mi. Kaya't naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, noan niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubad kan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Ni, sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramid ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami, kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm yo, sir. Sakto lang, Masong. Manipod nagimbag ti amami, inot ang nakapundar kami iti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir? Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm? No? Okay lang gan ka? Wala, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kayat yo, dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan iti agduduma anateng. Ala, sikat di makaam mo. Mangalak iti kadwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makaam mo amang mula. Saan kayo kading agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuwa ka di syudad. Ang kabalam ka rin ti drive? Wala, sir. Adamat lisensyak. Ala, ikuyog kan to iti syudad, tapno makapasar ka maritiyay. Ay na, nagsimpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anaam-am mo. Diyak kayat nga ilimad ti kinatao ka na kayo. Dakkel unay ti panagtalak yu kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanit ti dayta, Masong. Tasakbay ang nagkita ta, nagdamdamaga kiti may papanit ti kinatao. Kaya naibagada ang nagbalbaliw kan. Wan, sir, talaga nagbalbaliw akon. Tadyakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Kit awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam tinasakit, at dalata na ita saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas, isulat na aging ka ita. Nagdakasaklat ta iti imatang da. Ala, di mo kumaikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di, tapno mapasayat mo ti piyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tao. Nay, at damat man nun nay deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo antilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diya ka mo no niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Takanayon da nga itulod ditaw Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingput dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas dya iti naglablabasan na. Wan dakil ti ka si ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni masong kadagiti anak ko. Ay, wan. Kumusta ang dagiti anak mo?
Nakalpas na siguro niti panagadal da. Ay, wan nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mo ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlat ta. Sa bagay, adumat dita ti mabalinasar kanda trabaho. Dulakit dita sanda napili ti trabaho. Ay, masuronak nga road. Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalaan iti naldaw apagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay ngay, sayang tinadalda. Wen nga road nana. Apaandak met no pilitak idang agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Ang kasaritak tuman ni Masong. Tanuan da mo na apangisarkan kadagiti anak ko. Isarreknan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat simaya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak kan kabarok. Awaran kanyak na dyan ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat imangibaga kadakwada. Amok ngamin akabainda ka. Tano siyak ti mangibaga ay sigurado nga paandak manen. Ha? Sige ante. Padasek to akasarita ti boss ko. Sige, kasapulak ti daddo mapaya trabahador para ijay farm Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. At damat sadsadot dagiti inserrek mo nga trabaho kanyak Masong. Napukawan pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Idarom ko kumayda ngam saanan. Ikataklangan nida ta jakayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galad da. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agalad da. Sa bali ti ugali da. Kanayan da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukin ka, Masong. Ang gaputakas jayamat ti ugali da, pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirrek kanakwada. Ala. Bayam na itan. Sa nabali, ta inikat ko idan. Ay word. Agsubliak manen ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mo tan nagiti dadakkel ko. Iso sikapay lang, ti pangitalkak kanakwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta matan nagiti farm. Sikam ti makamo ka nagitiyay. Dakkel ti panagtalakmikan ka. Iswasi ka ti pangitalkan mi ka nagitiyay. Amumatan ti aramidam saan? Wan, sir. Kat ikarik. Tiyak to pulos dadaulan ti panagtalak yu kanyak. Ay na, siyak pa yan ti mababain ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti ang anak ko. Numot nga min adda korektarag amadi nga aramid da. Apaandak mo't.
Sungba-sungbatan dak. Aywan, pangaasim ka di ata di mon sarsaritaan ka dagiti karo, bati naramid dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakaadalda pa'y mga rodam ako na, ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da, kat baliwan dan ti madi nga aramid da. Di ka dilaw iti kamaliwan no biddot ti pada maparswa. Tama nga no nakarkaro pa'y gayam ti aramid ti kamang ti pamilyam ngam isuda. Alaga gayam, di tan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ya po Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Roland, pangaasim, di na kumapanahuan. At dan anak ta, kabaalam ka di timang panawlatan kada kami. Pasensya kan Lira. Ngam sak tinagbidot. Kaya't kontag balbaliw. Ngam kasano kami matan kinidayaan na. Balasitangan ti anak ta. At dan nakam na. Ita kadipay ama panunot mo timang panaw kada kami. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan Kalira. Jakayam kabailan nga ibati ni Viola. Isong agsubli ako niti denana. Gapo ka di tadda kabaalan da iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang. Saan kayo abay-bayan nga gina? Tulungan kay lata. Nga masapulapot de kon ti relasyon ta. Amamom at ni Viola. Ang mga ano niya tiramiden na nagtali na udak kada kayo. Ang di kagdanag, tadyak baybay anti pagrebengak iti anak ta. Pangaasim, Roland. Diyak kabailan amapukaw ka kanyak. Siyak lang ti Piliam. Baybay amon ni Viola. Sana mabalin, Lira. Iso ala dingitek. Apay ngay apanawan da kamin. Di na kami ka din ipatpatag. Pasensya ka na, anak ko. Maawatam tumatlang, ti kaya't asawan na ito ay mapaspasama kiti pamilya tayo. Ngam, apay ngay apanawan da kamin, Papa. Pasensya ka na, anak ko. Kasapulan. Isa sorry, anak ko. Mangan kayon, Mama. Husto daytan apanagsangssangit yu. Tauraan niya pa'y taaramidan tayo. Talaga adin na tayo nasublian ni Papa. Tamas pinili na di babae nang amda tayo. Anak ko. Diyak nga mininamnama mapasamak ti kastoy. Kunak no agnanayon nanti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Gamsaan mat gayam. Kagurgurak ni Papa, Mama. Kastamot tan di babae na. Apay anaramid na tikas jay kadata. Santa ka di napatagkan ko, ana? Di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Nasakit lang para kanyak tinapasamak. Nga maawatak ni Papam. No siyak, Mama. Diyak maawatan no apay nga imbati na tayo ni Papa. Iso ka gurgurak. Ado nagundaway ti impaay ko kan Karolan. Nabayag mat apanawan anay lemlemeng yu ti panagdenayo iti dayja alira. Ngamtay kunada nga rudan, awan ti palimod adin tumay butaktak. Viola. Kinunakmatan kan ka idi, amang ampun talaangan iti ibilang tanga anak, taamok adi ka maipaayan iti anak, ngam di mo mat kayat. Gayam, sigudan nga daputot mo iti sabali a babae. Agiyaman ka tadi ka indarom. Uray kas kasano masyanak mo't iti dayja babae kan iti anak na.
Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Viola. Kat pangaasim, tandi na kumalapdan amang suporta iti anak ko kanilira. Ure da lang ti may paay ko kadakwada nga gina. Sana bali, tadya kong subyan ni Lira. Makamuka. Ngam tay bukod mo akwartat usaram. Tadyak ipalobo sa kwartak metlaeng taramatem apang suportar mo iti anak mo. Laglagi pam nga amin nga daken ka naggapu amin kanyak. Tawan met ikarkarit mo kinabaknang mo. Viola, Pudno mat saan ka di? Isadi mo kayat asinaan ka tamabuteng kang agrigat. Ngam napuskul ti rupam. Tamaalam pa'y latag babae. Jak kayatan ti riribok Roland. Isa pang asim. Maudin day chay. wen, ikarig. Pakawanan na kuma. No di mo kaya tagsubli ti kinarigat. Di mo ulitan ti inaramid mo. Mama, numarigatan kayo amang paadal kanyak. Mabalin mo't nga agsarde nga aklatan. Diyak ngamin kaya't makita nga agbanog kayo, mama. Kabaila ka na ko. Dinaklatan ni kaskaso. Maikaw aklaan. Aging kakadiita kat diyo pa'y lamalipatan ni Papa. Naragsakan iti sidong ti babae na. Namimpinsanan alinipat na tayo. Ita, maawata ko no apay aso magmamanulang nga aldaw nga agawid dito'y balay. Tadamot gayang babae na. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Amamlat taday chay. Mas daawak man ngamin kada kayo, mama. Apay adiyo inlaban ti karbangan tayo kan kuana. Apay nga intulok yulatan ti panang panaw na kada tayo. Awan maaramida ka anak ko. No di natan kayat. Di ta mabalin nga ipilit ti bagita kan kuana. Ala, di ta kuman pagsaritaan ti may papan iti dayta anak ko. Pangasim. Adday ta kayo manan. Di manan kaya tapagsaritaan ti maipapan iti dayto abanag. Ala, maturog ka kitin anak ko. Rabiin. Nakaturugan ti anak ko. Aging ka ita. Di na pailaan mo ti may papan iti kinatao na. Ti kinatao na amay salagayam nga anak iti ruar. Naimula iti panunot ti anak ko. Ada kami ti pudno a pamilya ti amana. Ket ni Viola ti kabit. Kasano day tuyan? Anya ti pamayak amang ilawlawag iti amin iti anak ko. Sigurado agumura. Ket amang ano anya ti aramiden na. Tiyak kayat nga grebelde ti anak ko. Tiyak mo ti rumbang nga aramidak. Kumusta kayo matan kini Ma'am Diana? Tas di lata Agtintinulong kami lata para iti panagadal ko. Ta pinanawan na kami matan ti amak. No kasta, saanan ang nagsubli kada kayo ti amam? Saanan, Jane? Simurot nga minan iti babae na. Kat saanan na nagpakpakita pa'y kada kami. Diana, Imbagkit ti atay inutan na maliplipatan ni mama ti inaramid ti amak. ngamsi ka, madlaw adi ka pa'y nakalipat. Di mo ka di pinadas nga inawagan? Kumusta ang latamat Awan ti rason tap na awagak pa'y laang. Amang ano tay babae na lang ti makasungbat. Kan may sa, awan panggap ko dumawat iti tulong kan kwa na. Itay pa'y ngagbusbusin na dahito alugan dito ayan ti waiting shed Asino nga tati busbusinaan na? Jakmat ngamin malasin ti tao iti unag tilugan. Tatinted ngamin ti sarming na. Jane? Sir Roland? Umasidig ka, Jane. Uwan, sir. Ang yamanak na naranaan kamatlangan ng agmay-maysa. Umay ka dito unang tilugan, ta dito itang agsarita.
at nanapatag ngay magakin ka. Pasensya ka na. Sikati na sitgak. Ta amok anasingad kayo nga gayam ka ni Diana. Agdalagakan ka. Sir, Kaya't ko ti tumulong para ti panagadal ni Diana. Kaya't napanunot ko ababain kan ka. Matulungak. Ngam pangasim. Ta di mo ibagbagakin ko na ti panagsarita ta. sir, Mangtedak iti kwartakan ka. Ket pagparangam asikat imang tultulong ken kuana. kasanon numaamon na, sir. Saan? Awan to ti sabali apakaamuan na iti daytoy. Malaksid ni bagam. Amok matket di ti mangidulin iti sekreto, sir. Isong awan ti pagdanagan nyo. Api anak kapanimid ka? Adda ka di parikot mo? Kasano? Ag finals manan. Ngam kurang pa itay na urnong mikan ni mama apagbayad ko dito pagadalan. Si Kangay, nakabayad kan? Wala. Ngam no kayat mo. Pabuludan ka pailaan. Amumot nga awan pangalaak iti pagbayad ko. Kan may sa pangalaam ko maiti kwartam ngay kat amukmot nga eksakto lang nga allowance mo ti kwartam. Ha? Eh, kwa. Adda part-time job ko iti online. Ha? Imbag man, tama isa par mo pa iti ag part-time job. Wala. O anya, pabuludan ka, kayat mo? Nudyak mabayadan ngay. Di ka kadi madanagan, ta saan ka mo't asingiran. Di uray utang kalimutan kat mabalin. Ha? Sigurado ka? Wan, ala, di kan agparikot, wan. Siya kun ti makaamu iti bayadam dito'y pagadalan. Di yun pagparikutan ti pagbayad ko iti pagadalan, mama. Ngamin, pinabulutan nak ni Jane ang gayam ko. Anya, ay kat dasaya at ngarud ano kasta anak ko. Sapay mariribukan ako namang pampanunot. No sa dino ti pangalaan ta iti kwarta. Di yun pagparikutan dayta, taadan pagbayad ko. Alang arod, kat di ka madanagan. Yurnungak ti pagbayad ta iti gayem mo. Ta nakababain mo't no saan ta mabayadan ti utang ta. Sir, naitod kun kin ni Diana tay pagbayad na iti pagadalan. Agyaman ak balasang ko. Ala, kas di la tangarudan ti aramidan ta, tapno awatan na ti kwarta. Tanusyak ngamin ti mangyawat iti dayjay. Sigurado adi na awatan, ta kaguranak ti anak ko. Mama, aldawan, di kay matla bumangunan. Ay, medyo madit ibagbagi kanak ko. Naarbisan ak ngamin iti kalman. Ala, kunakmat na diyo baybayan ti bagiyo. Diyak kayat ngagsakit kayo, mama. Agimbagak matlaang anak. Pasensyakan. Diyak nakaluton iti pamigatan. Nakaluto akon. Nanganak pa yan, ah. Kat mapan ka agiskwelan tamangan numaladaw ka. Diyak kayat apanawan kayong agmaymay sa dito'y balay, mama. Di nakpakadanagan anak ko. Maimbaganak matlaang inton madamdama. Yinanak labasit. Tamangan nubannog ko laang daytoy. Sigurado kayo, ah. Sana bale, sa paag to ti agawid apaman ama dismisak, mama. Apay ngagdardaras ka, Diana. Kun apay akas lamadanagan ka. Ni mama, maululaw ka no. Ipan ko di ospital. Anya, nukas na, kuyugan kan amapan iti ospital. Agyaman nak Jane. Ngam kasanon ngay no makonfine ni mama. Pangalak ngay ti kwarta. Sapay imbayad kundi ti pagadalan di impautang mo kanyak. Ay na, di mo pa kadanagan dayta. Tikit di pan naka-ospital ni mamam ti una apanunutan. Maidiskitaran ti kwarta. Agyaman ak manan, Jane. Dakkel ti may tultulong mo kanyak para iti aginak. No pa'y anayo ak iti sinong da. Okay, kumustan ni Nanam Alira? Nasaya at mutan, sir. Nakarwaran iti ospital. Dakkel at tulong tay kwarta nga itadyo. Mangdadak manan iti kwarta. Atoy, Nagadun ngay, sir.
Wen, ta mga alakamot ni ti kwartam dita. Ay, nakababain pa yun, sir. Alagit din, awata mo. Agyaman nak nga rod, sir. Sana bali, itad ko amin dayto kin ni Diana. Jane! Ni Diana, sir. Anya ti kaya tasoon day toy? Oh, Apay akadwam day tatao. Diana, denggan na ko ma. Diana, anak ko. Di nakawagan iti anak. Tamanipod iti pinanawam ni mama. Linipat kamutan nga amak. Ha? Isu ka di ti pagtataudan ti kwarta ngayon inted mo kanyak, Jane. Di kaglibak. Nakitak ti panangted nga iti kwarta kan ka. Pakawanan na ko ma, Diana. Jakmat mapagkadkadan ti amam. Nang runa kat makitak amarigatan kayo nga agina. Nang runa idi na ospital ni Nana Lira. Inikanak iti kwarta nga itad ko kano kada kayo. Tapno adabos-busan nyo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Jane. Ala, kwenta amin nga niinted na kwarta kanyak. Ta isublik matlakan kwa na. Jak kasapulan ti kwarta na. Saan kumamot akasta Panunutom kumatiinam. Marigrigatan amang isaksakad iti panagbiagyo. Di mo pagariyan tigura iti kaunggam. Naggapgapwam manan. Viola, di mo't adda tulagan ta. Asustentuak ti anak ko kanilira. Ngam di ka madanagan. Taagga po iti mismo abulsak ti itad ko akwarta iti anak ko. Rombang laang. Tadyak kayat agarawan ti kwartak. Dinak mababalaw no apay akastuyak, Roland. No kumata dinak linuko di saan kumaana po ka ti panagtalagkokan ka. Saan agaputagul uli makaklatan kat jakun ammo dagiti araramida mitiliklikodak. Pakawanan na ko ma, Viola. Mabutang ka nga agrigat mananan niya. Iso akasta una pa nagpakawan mo kanyak. Dahil ta kanila ta akanayunan ti sinsidir mo kanyak. Mabalin mat kat awaya-wayaan kan. Ngamne, dahi talakawas mo ngayon suot mo ti alaam, Roland. Malahos ton. Sa bali man ang tinagturturungan ti saritaan. Diana, anya ka diti aramidan ta dito'y balay da papam. Kinunakmet kan ka nga isublik ti kwarta ngayon inted na. Adda nagutangak, Jane. Ingkarigatak ti mutang iti kwarta. Tapno dala pagbayad ko iti kwarta ti amak. Apay lang amin. Saanin, Diana? Addamat gayam kabailan ti kabit na. Dakkel ti balay na. Isumat lagayam at inalikodan da kamin. Tabak ng gayam tinangisukatan na kada kami. Anyat masapol yo. Siyak ni Diana. Ti anak damamak alira ken papak arolan. Anya. Apay, anyat masapol yo iti asawak. Umay ko isublitin inted na kwarta. Tadyak kaya ti makautang iti na imbaga nakam ken kuana. Siguro, naragsak kay tan. Tasika ti pinili ti amak adenan na. Naragsak kan. Tadda dinadaal mo a pamilya. Anya. Ha! Nagpuskol matan ti rupam amang ibagay ti kasta. Si kapay nga nakitirwar tinaturad amang ibagay ti kasta kanyak. Ha? Jay inam tinang dadal iti napinta sa relasyon may iti asawak. Tanakikabit iti amam. Anya? Ala, pumanaw kayon. Tadyak kaya tamakita ti panagrup-rupayo dito balay ko. Mama, kasano na pasamak ti kasyay? Anak ko, pakawanan na kami kumaiti amam. No nagilimod kami kankan. Pinagparang miada kami tiligal nga agasawa. Ngam sana po no dayta. Husto ti imbaga ti asawa na. Nagpaayak idi kas babaunan ijay dakkel abalay. Kat nasikugandak ti amam. Agasawa da idin kin Imam Viola. Anya? Nabayagan nga inkid-kid dawak iti pamakawan kin Imam Viola tinapasamak. Nga maawatak no apay nga aging kaita. Kat nasakit pa'y lang tinakam na kada kami. Nang ro na kat adda ka nga anak mi. Nagdan na kami iti limad iti amam. Ngam naamuan na dayta. Iso ang agsina kami matlaang. Ngam ita,
Maaklon kong tigasat ta. Asaan apara ka data ni papam. Tadakit nga rod mo na a pamilya na. Arumbang adenaan na. Naimbag nga orasyon. Nana. Ha! Si kamanan. Di mo't binalagan ka na di ka nagpakpakita dito'y balay. Diyak kaya ta makita ti panagruprupam. Si katibunga ti panagbasol ta sawak. Ma'am, pagkawanandak ko ma. No nakapagsauwa iti sana nasaya at kada kayo iti kalabas. Kat pakawanan niyo kumamad tandag iti dadakkel ko, ma'am. Langro na iti inak. Amo ka napasaktan da kayo iti kastaunay. Isa siya kung tagkid daw iti pamakawan para kadakwada. Agpakpakaasi ak nana. Pagkawanan niyo kumandag iti dadakkel ko. Ma'am Viola. Lira. Sa anak ama o mangagkidkid daw iti pamakawan mo. Ma'am Viola. Gapo iti nagbasulak kada kayo. Agparinto mga kiti sangwanam. Ma'am Viola. Ala, tumakder ka dita, Lira. O sige, napakawan kayon. Amok nga damot nagkuranga kiti asawak. Tadyaket nga rod may paayani ti anak. Iso abay-bayan yun dayta. Bumaket akon. Kat numabalin. Diyak kayat nga adda ka apak. Nga adda ka gurak wano manggurgura kanyak. Iso sige, lipatan tayon tinapalabas. Mga barwanan tayo amin. Ma'am, agyaman na. Ma'am Viola, no pa'y tartari kagaya ka mabukal kumamanan ti pamilyami. Maawatak itan ti amin. Nangro na ti marikrik na ayo. Jakmet kaya ta bumakit kayong agmay maysa. Sana bali ta adagmet na nakadkadwa ni mama. Iso nga agtalinaad ni papa iti puderyo. Well, Viola. Diyak kaya ta panawan kang agmaymaysa. Saan nagapoy ti kinambak nang mo? No di kat gapo ta amok nga agmaymaysakan no panawan ka. Kaya't ko asulnitan ti amin na nagkurangak. No pa'y di ta naandaan iti anak. Agyaman ak nga rod no kastarolan. Kat pasensya kan. No agkakasakita sa rita ti kanayon nga ibagbagakan ka. Bunga lang ti sakit tinakam ko dagichay. Kat si kamat Diana, iha. Nawaya kalat nga umay dito'y balay. No kaya't masarungkaran ti amam. Kat no ada ka sa pulam. Di ka kumagbay na mangibaga. Tas idadaan kami iti amam amang tulong kan ka. Agyaman na kunay, ma'am. Di mo pagtalinaadan ti gura iti kaungga. Waya-wayaam ti pusom kat ayat ti pagariyam. Tanaragragsak metlaang ti agbiag na awan impanam asakit tinakam. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan di apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pa nariga ti mayadayo iti pamilya. Daytoy lang ang ti amok apamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, nanang. Amo yumat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak matkit di anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok, nanang. Ikararagyo asapay la kuma. Tanaanos ti agbalin abos may itchay. Kasta mata ka na yun ti ikarkararag ko anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yun. Nangruna no natangkan ti ulo na. Wen,
At damat kit din ni ading mo a Freddy a katulunga kamang bagbaga ken kuana. Agyamanak manen nanang. Uray kaskasano, nalag-antirik nak nga umadayo. Taada kayo iti kabsat ko akatulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomar anak ko, nubagbagaan da kada apong mo. Dumngag ka, Wan. Wen, amok daytan. Di ka kumaagbalin a sakit ti ulo kadakwada kan angkel mo a Freddy. Wen, kulaklaro dan. Dagitibilin ko kan ka. Di mo liplipatan ha. Wen, dagulit kayo mat nanang. Win tapno di mo malipatan. Agadal ka na sayaat. Tapno napintas to ti pagbanagam. Kaano ti flight yo aya? Inton bigatan. Okay nga rod. Di ulip-lipatan tagpawit Wen, agpaw itak adagos apaman ang maalak ti umo na aswelto. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mauawatan ti paparamid na. Sana mauawatan ti mood na. Ano santalatan Anya ngay kat isumat ti bostan. Numabalin la kumasukatan ti bosan niya. No siya, sak dito'y mare. Uray na unget. At least, pakanindata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan dati trabahador da. Naku namon mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan Ingkay bagakan ko na Ang mga no pa iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan, mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayat kami lata dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Rimwarmat manan. Anya, napanan na. Kasi tisigod Adda manan iti endag iti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agbartek manen ijay. Wen manang. Innak tusukunan no madamdama. Agyaman na kading. Aywan, agpaw itak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta ngay, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yan ni nanang. Nagabrod pa'y lang no kastamat lang gayam. Maawatam ka din ni nanang mo apok. Sikat ti makagapo no apay anagabroad. Anwak ngay dagita. Kat aramatam ang agiskwela. Nagpipintas to pa dagito'y abado. Ibagay man kini nanang. Ngayon tun sumaruno, kwarta latan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot, kit adumat ti badok. Kwarta ti kasapulak apong. Sana dagita? Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Say-saya atam tapno makagraduar ka, Wan. Apay apakits lang timpawit yo. Kwarta ti kasapulak nanang. Saan kita kumkonforme? Agpaw itak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapulak on ti kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo Freddy, anak ko. Oo, tsak kayat. Sigurado nga agungat man day jay. Pangusaran man ni ti kwarta. Kunanan tumanan kanyak Bay amta ichat kunto. Wano awagak laengan. Urayak latan ti pawit yun nanang. Di yun awagan ng uncle ta sumanakon tumanan. Sige, urayim tagpaw itak to, anak ko. Api akas jay mo ti panagsasao di anak mo kan kamare. Kasapulan na kano ti kwarta, mare. Wen angam kasla makaungat pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti panagsasao di anak ko, mare. Ay, Ipagarup na siguro analaka ti trabaho ta dito'y mare. Demanding launay. Mare. Ungrateful di anak mo, mare. Ay, pasensya kan madingamin tirik na ka nakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. Ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngam kas jay na matlat ta, mare.
Ay, sa bagay, anda talaga nagiti anak nga ure kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken lata ti ulo da, mare. Anya ti plano ni manang mo nga, Freddy, anak ko. Agrin nyo nga tayo ti kontrata na ijab, Raud. Kastamot ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot agbakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagip nakpay lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Ni, saan na kas na anak ko? At dala na patig anang usarak iti sweldo. Wano? Addan sa bala a pamilyayo dita. Saan ko maatila at atang pumanak ko? Sikat ti makagapuno apay anagabroda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan maipawit yo. Di yo lang maibaga ta mabuteng kayo. Saan man atila ibagbaga man ako? Tawan kinapudno dagita. Ken na minsan matla sa anak-anak pauit. Pawitan dak nga rodan tanay. Naibusan ti kwartak. Nakautangak pa yan. Ala, ngampang nga asim ha, ta saan ko maabisyo ti pangigastusan. Wen, sige tanay. At dapay lakad ko ita. Basta pawitan dak tanay. Kasapulak unay ti kwarta. Jak maguston ti kas pa nagsasaw iti inam, Jomar. Apay manan ay, uncle. Respetum kumamot tinam. Nagalas ti pa nagsasaom. Kasla saan mo nga ina ti kas pa nagsasaom ken kuana? Anya ti madijay Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto mitinam. Nagsasaw ka, kasla si katibos na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rudin ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat da jay San adakas nagdawat ak iti kwarta ken kuana? Wan ngam kitaam kumamot. Narigat ti trabaho ni nanang mo abroad. Di na laang maidiritso nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan? Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, kan iliw ti kalaban ijabalasyo tao. Sige, uncle. Tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan iti barkada mapaliwawang. Agraman barkadak, isyo kada kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita nabisyo at tao ti pakibarbar kadaam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti rigat ti inam ijabrod. Kulakmanen. Maulawak, mare. Nene, apay manan. Masansan mo't nanti panagulaw mo. Wan nga rod, mare. Ay na, agpa-check up kan, mare. Delikado dahitan. Agi na naaklabiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipawit ko laangin iti Pilipinas. Ay, kasanon o dagaya mo na dagsan asakit mo. Banog ko laang dayto, mare. Ina na laang ti kasapulak. Sige, mare. Agi na naakbiit. Ituloy ko to ti aramida kinton madamdama. Ay, kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno pag ginanaan na kapaylaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak dayto, mare. Agi na naaklabiit. Apay nagbartag ka nga, Jomar. Nabay ka ni Apong. Tinapatag akit nagawid Ay na, dita ti pangigas-gas to sa miti kwarta pagrigrigatan jay inam. Inted na nga rod kanyak, di kwarta kon. Nung makita na kanya uncle mo, Freddy, ay, Jack Lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak na anggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wanata, natangkan mo't nga minti ulom. Talaga gita, kaguruguro na ka. Isaksakit na kanya uncle mo. Di na kaya ta may sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din dagita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Nalia, agpulong kay manan kinanggal Apong. Tapno ang tanak manan, ito nagawid. Hello, Nanang.
Apay asaan asungsung bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, adamanan na pananda kadagiti gagayem na, anak ko. Anya, ang mga numabay-bayan na matan ti panagadal na di tananang. Ada ngamin kwarta ngay pawpawit mo. Numabalin, di mo sobraan ti pawit mo, anak ko. Nanang, Nasukir ngamin, natangkan ti ulo na. Nangruna no kadwa na dagiti barkada na. Unay ni Preda kabsat mo ay na. Marigatan amang disiplina kankwa na. Tapasaray sumbatan na mag. ano sa nyo pailaan ti anak ko, nanang? Hindi ka madanagan. Tauray di na kami dangdanggan. Agtultuloy latta ti panang bagbagami kankwa na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, nanang. Pakibagayon to nga rod kini Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw ko na makasarita ti anak ko, nanang. Magustuhan lang una ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod, kasi ka naman ang tilutwak inton bigat. Ni, okay ka kadilaang Linda? Ape akasla aglaladot ka? Kalaat ba't nga minasimakit ti ulok, Mari? Nini, ape nga eh. Ay na, makapadanag gamot. Di ka pumampanaw iti abay ko, Ang mga nukala at amatanim mo dawak, Mari. Agpa-check up ka nga minan, Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpa-check up ka. Mari, maulang. Ani, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O niya nga nawaga mo ti pamilya mi di Pilipinas. Uwan, nalpasan, Mari. Imbagam nga da ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan, Sigurado ka uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanan, Mari. Agpaimbagak dito yan. Sayang matitrabaho nusukatandak da, madam. Sayang tinarugyak. Saan matla kayat ni Madam ngagtrabaho ka No kasta ti kasasaad mo. Kunang amin ti doktora ka sa pulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak ngagtrabaho, awan maitid ko iti pamilya. Nang runa iti anak ko, Mari. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga apong, saan mo tinagpawpawit ni nanang? Sa mula malagip kita ti inam no awan ni pawit na kwarta. Di munto pa'y sungsung-batan ti awag na ka. Irananamot ngamin ti umawag na dalakad ko. Awan pa'y pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaad na ija abroad? Da kayo na apong. Talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na muting tagpawit. No agsasao ka. Kas lapid-pidutan lang dya inam ti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kuana. Pagrigregatan na ti kwarta ang ipawpawit na kan ka. Adda ka di load mo, Prede? Apay ka din, nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nap ko. Adda ka no dakasan na pasamak kan kuana. Ay, ang mga nanyamot ang tinapasamak ki Jacob sat mo. Tagtagahinip la day tanhanang. Kun may isa, nasingpot dagiti amo ni manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga katatayo tunggal umawag. Ay, basta awagan man. Kaya't ko ang makasarita, Jacob sat mo. Mabit lang nga rod, nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kasi ti apo, si Bibi agak tama, nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay. Kaslag kakapsot ka mat. Saan mat, nanang? Ay, kwa. Diyak lang amin mabalin na pigsaan ti boses ko. Tamangan no agong ti bos ko. Aywan, sa anak pala ang makapawit or unong ti sweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado, nanang. Ngam agawid ak tulat na.
Sige, agpakadak pa nanang tabi si kami dito eh. Umawag ak tumanin no awan aramidan mi. Malanga road. Agan anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agring kan. Aldawan. Linda. Ni, apa kasto ti lang ato'y kumarik. Linda. Ala, saan samutan nga gangangas? Linda. Diyos ko, kasyam ko man ni Linda. Ispalam ti biyag na po. Ay, tinaset. Ayabak na giti amok. Hello, asino da ito eh? Siyak da ito'y Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan, sikamot gayam. Kumusta? Kwa, di ka kumamakmakla. Titibagak ay na. Ha? Apay? Awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana po nulay tamanang. Katong kanulay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngamli na blabanan na ti sakit na. Inkarigatan na lata tinagtrabaho nga uray darikrik na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga masakit gayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kuna naman ta pinakamuan na kayo. Awan nadakdakamot naman. Di mi amo ang nagsakit. Tatunggal umawag. Kanayon na nga ibagaan na saya at ikasasaad na. Di na siguro kaya't ngagdanag kayo, Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinanawan na kami? Linda, anak ko. Papa, ay ngayon limad mo ti kasasad mo. Nuham mo klakas to'y ti mapasamakan ka. Sana ko mga manugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawid tayon. Datayolat na bati dito kampusantan. Uncle, nagsakit ti barukong ko. Amok kami na siyak ti rason ti panagabrod ni nanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampalunot na. Taura muna di nan kapalandag trabaho. Inkarigatan na lata. Ayat na lamay tad na ti kasapulag. Gusto ka, Jomar. Nangatot arapahap ti inamparagan ka. Kati pa ka konsensya. Pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta lang ti magbagakin ko na. Adyak man la kumustahan mo ti kasasaan na. Nagsakit ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar. Kasano masulitak tinagkurangak iti inak, Uncle. Kasano may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsingpat kon. Nula tayo matan ni nanang. Nanang ko! Ala, agrobot ka, Jomar. Tayong kagin roll. Ha? Kunak manlog sardeng ako nga giskwailang kan. Tawanan ni nanang. Adda kwartang imbati tinam. Pagatal mo kano tayo jay. Kasta tinlanad na iti surat na. Sakbayan na tayo. Kat pangasim ha. Tano adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kaya itong tagbisyo. Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo. Kay nakalpas ka ni ti panagadal mo.
Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Wan nga rod, Lola. Oh, jak may ladawan di kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan nga ininyero. Agyaman na kanggal. Agyaman ako na kada kayo, Lola. Anggal, kapwiti ka na nakadayo ti likudak. Nga ure awanan ni nanang, sanda ka binaybayan. Kat panawanan, tapno agsubadak kada kayo. Kapwiti kinasayat yung kanyak. Ay na, saan may mat nga isid-sidir dayta? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Huwag nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y kumaninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo matngaminan. Nala, di ka naglitay, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam iti sidong tinamarswa. Huwan, Angkal. Katagyaman akmanin kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabaalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? Ipatag mo dagiti dadakkel mo itata si bibiyag dapay. Ikamit ti importansya dagiti sakripisyo da, tano kala at mapukaw da sana na may subli tinapalabas. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Mangan kamutan, Rika anak ko. Imuna kamin anangan kan apong mo itay. Anyat masida. Tuyo anak ko. Tuyo manon. Tuyo la ka na yun ng tipas pasidayo. Ano san tayo pa'y laang tay sumot nga rod ti pakaanayan ti kwarta anak ko. Ti ko nayo kit di imot kayo. Ni, saan nakasta anak ko? Mismo nga anak yo imutan yo. Anyat klase yung nga inangay. Saan apod no dayta anak ko? No adda kwarta, gumatangak mat itinaimas apag sasangwan tayo kada apong mo. Talaga laang agipitak ita. Manmanumot ngamin ti gumatang itilakok anateng. Bayam, gumatangak to itinaimas asidaam inton bigat. Saanan? Makapawan ganas ti kastoy. Saan kumamot na kasta anak ko? Ar-aramidak mo't ti kabaelak tapno di ka marigatan. Apay apimbalaw di anak mau. Di na kayat kituyo asidang ang tatang. Kanya? Imot ka kung nanapaikit di kanyak ah. Hay, di na mo tirigat mo so akasta. Ar-aramidak mo't ti kabaelak tatang. An-ano sakti aglako. Tapno lang ang adda aramatan na. Saan akon amangan itinaimas. Tapno lang ang adda balunan na. Ngumapay akas jay moten. Ala, ipalawag mo lang taking kuha na anak ko. Dumting total daw ang awatan na ka. Sapay lang ko matatang. Nalakala para kinkwa na ti mga isawag iti kasta. Nga ben, di na mo tiriga tapag daldalanam. Tapno maipay mo lang, dagiti masapsapol na. Mamigat ka pa, Yapok. Sana na pong agrubata kun tagur-urayin ni Eric kay Jibalayda. Saan mo mabalin ang mapan ka ije pagadalan a dinamigat? Kasano no matalimu daw ka ijay? Awan matlat na imas asidaan ditoy. Di uman ngamin kanunungan ti kinaimot ni Nanang. Saan anaimo tinanang mo, Apok? Talaga lang awang kwartana. Ar-aramidin na magpiman ti kabalan na paraking ka. Sipod pimusay ti amam. Isoon ti timakder nga amakin inakin ka. Adaw ti sakripisyo ni nanang mo. Taplo makaadal ka, Apok. Sapay kumata maapresyar mo. Dayta sakripisyo ti panpanakilyaw. Makantupay kat adun ti pagkurkurangan na. Saan adakkel ti matmatgidan ni nanang mo tapno mo, Apok? Naglakla ko lang iti kumkumpurmay. Pasaray basay ti mapaglakwan lalo na duma.
Iso ang maawatam kumamay. Apok! Nasapa ka mo't ang nagawid, anak ko. Wen ata tiniliw da kami, tatang. Kapay may. Bawal ka no ti aglako iti nagpwestuan mi itay. Niya. Ay awanan, inaladan ti kakaiso na alako. Unayain. Ay, ipadas ko man ti makisarita kini Mari Luisa. Ang mga numabalin ko ti aglako iti ayan na. Makidisdisplin sa lang mo, day chay. Wen tatang, barang kaasyan nakmat akin ko iti restaurant apag disdisplyan na kadagiti lako na. Saan ang mabalin nga isardeng ko ti panaglakok, tatang? Mano atawon laangan kat agkuleyon ti apuyo. Ala, padasim to nga ron akasarita, anak ko. Padasem to ati makisarita ka ni Madam Helen, Mare. Ang damot pa'y kit di mabalin na pagpwestuam ijay. Adda nga ta inton bigat, Mare. Wun, Mare. Kasaritak to nga rod inton bigat. Barang kaasyan na. Agyaman akmanan Mare Luisa. Awan nga min amok apagpwestuak, madam. Jakmet ka ba ilan ti agabang iti paglakwak ko ma. No manugot kayo, aglako ako mamot iti sangwanan ti restaurant yo. Nalawa pa'y matkit di dita. Mangyag kanto iti lamisaan. Ti pangidispleyam kadag iti lakom. No kas na, umanugot kayo, madam. Mabalin ko ti aglako dito eh. Wan, okay lang kanyak. Agyaman naklaunay, madam. Awan anyaman na. Ano sa nyo lang tatalaga alimitado ti mabalin a pagdispleyan nyo. Okay lang, madam. Tinapatag kat adda. Tapno saan mi nga iliblibas ti panaglako mi. Narigat ti matiliw manen, madam. Anyat masapul mo, Gloria. Mabalin ti agdawat iti sabaw, madam. An-anwam ti sabaw. Pangaldawan mi kumaitigayam ko, madam. Oray basit la sabaw. Adda balon mi nga inapoy. Mala, mabit lang tikan ka. Ay, ungayam. No adaman ti maurnong abasura. Wano subsobra dagiti customer yo dito restaurant yo, madam. Kat idulin nyo taalaag to. Para kadagiti aso mi kuma. Ayun, ado ti masaysayang. Mala, tay bagak to kadagiti staff ko. Agyaman naklaunay, madam. Mabit lang, tay bagak nga ikanda ka iti sidaan nyo. Uray sabaw laeng, madam. Ay saan nayunak iti karne kan nateng. Ala, saanan, ma'am? Awan pagbayad mi. Saan ko matapabayadan? Libre day chay. Oh, agyaman kami nga rod, madam. Uy, Gloria, anda gumatang itila ko manatang. Pakilakwan man pa'y, Mari. Maulaw akmatan. Ha? Ala, apa yan nga eh? Tsaka mo, banog ko lang siguro da ito eh. Malangaron, idumog mo pala ang tap na makainanaka. Ang mga nubanog mong agpaiso daytan. Wan, Mari. Mayat to no madamdama da ito eh. Nay, anya tayo nyawid mo? Naggapoy ti restaurant ni Madam Helen, tatang. Anya? Dinawat ko ta sayang mat. Para kadagiti aso ko na. Ngam dinaam mo para kada tayo ti daduman. Ay. Delikadon sa mo day tanak ko. Ang mga lunabang lusang. Bugwak dagito tatang. Sakon tuluton manan. Kitain nyo dito dakkel a fried chicken. At dapay na inay nayo na karnit baboy, tatang. Sayang dagito'y numaibulbul lang laang. Mala, sikat ti makam mo. Lutuam nga raw na imbaga. Tatang, siyak ti makam mo amang diskarte. Sigurado ang maragsakan ti apo ko yun ka. Makaraman mo't laangan iti fried chicken, ako nada. Ay, wala. Kalain mo't piman na talbos ti kamuti ti sigsidain tayo. Nadamo may gatang iti tuyo isua. No kanayon nga daitad ni Madam Helen, saanan aparikot ti sidaan tayo, tatang. Anay ko, sumrumanan. Sumrutay? Ay, dahito marikrik na ka. Asos? Kasla agbibinag ti kanawan asaka kan imak, tatang.
Kan oray to'y makanawan nga ulok. Api nga ta kasla sumsum garak ajak maawatan. Kasla agbibinag. Ay sus, agpakita ka lang ni ti doktor. Ang mga nonyamot dito anak ko. Banog ko la siguro da ito'y tata. Kanayon da ito'y amariknak. Ngam no iyan anak, maikat mat. Di ka magamin agpatpatsik apo kasta nga darikrik na. Awan da ito'y tatang. Gagangay laang. Inanalati ka sa pulak. Banog ko laang da ito'y. Nasaya at matasimangput ka nanak ko. Itay pa'y ngor-urayan ka. Apay manan aya. At dahin sangput ko ang naimas amasida para ken ka. At nakaluban dito yung kusina. Fried chicken, anak ko. Ni, nangalaan nyo iti fried chicken. Ay, iko siyempre, ginatang ko. At damot gayam kwartayo kat. Agtugaw kan, taag-gauak itiin na poy mo. Sus na ngay. Awan mo't sus na. Ayun, dayta tinalipata ka na ko. Inton sumaron no agumatang kayo iti fried chicken. Complete wun nyo mata. Di adda pagsawsawan. Wunan ako, laglagi pagto dayta. Di kag merienda, Mari Gloria. Mangal daw tamot laangan no madamdam, Mare. Ha? Agtip-tipidak, Mare. Agkuleyon ti anak ko. Sigurado adakkel ti gastusan mi para iti panagadal na. Kapag bingayan tangarudan atay suman abalon ko. Saanan? Kanayon laangan asyak ti ibingbingayam. Malaki din. Duwala ang tiginatang ko itagsapa. Taisula ang mati manayan ti kwartak. Agyaman naklaunay iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Sapay la kumata dumtang to ti aldaw ama kasubadak mat. Sagaysa kayo, Luisa kan Gloria. Ha? Anya day ta, madam? Kay kan Shanghai. Kasangay ngamin ti anak ko iti kalman. Iso analagip ko tinangilasin iti para kada kayo. Ay, agyaman kami, madam. Awan anyaman na. O ala, kaninyo. Naimas na ita. Agpili kayo umutano, dati natang akayat yo, madam. Itad mi iti libre kada kayo. Un nga rod, madam. Agpili kayon. Fresh dagita. Ay sanan. Ila ko yukit di. Ta isupay ti mapaglakuan nyo. Ape, adi mo ka nang tiintad ni Madam Hilda kadata. Nabsugak pa'y, Mare. Yawid ko laangan dayta tapno adda kanin ti anak ko. Anya? Sigurado ang maragsakan dayjay. No adda isang put ko akanin na. Grabe mo ti kasta sakripisyong para iti anak mo, Mare. Talaga akasta, Mare. No may saka nga ina, aramidam ti amin para iti pagragsakan ti anak mo. Kunak man no nag-enroll kan apaw. Ay, pagpampanunutak pa no agenrola kung no saan apong. Madanaganak ngamin. Yanya't pagdanagam. Amuyo mo to ni nanang. Amangan no kumaro man ng tikinaimot na. Kat di na matakderan ti imbaga na nga iso ti makaamo iti magastos para iti panagadal ko. Saan mo't nga imot ni nanang maw? Italaang mo't asimingpot. Amo na ngamin agumura akan kwa na no di na itad ti kayat ko. Ulay kan aya apaw. Ag-enroll ka kikding. Uray ti public apagadalan. Tapno sigurado ang makaturpos ka. Makitan to, apong. Mangal daw akon. Awan ni Mari Luisa ita dito'y paglaklakwan mi. Iso asyaklat kan ti mangan. Mabain akon ang mapandumawat iti sabaw di ta restaurant ni Madam Helen. Iso asida kung ti ginatang ko itay a fish cracker. Ay na, nabsugak. Nagimas di kinan ko iti restaurant. Inakman pa kiti agpagnapag na. Aguri ka. Kasla ni nanang di mangmangan iti sango di bangir a restaurant. Asit kakman. Ngamtsak agpadlaw. Anyat gatangan nyo, madam. Sir, nalakalaan to'y natin anak ko. Bumatang kayon. Dayjay, nalpasan anangan ni nanang.
Apay akas ti matantirik na ka nakakita iti langana. Fish cracker laang ti sindana. Ay, pumanawak dito yan. Kaslag kapsutak. Bigla nakarik na ak iti asi iti inak. Oh, agkapi kayo pa'y nanang. Agyaman na kanak ko. Kumusta mo ti panaglako yung ay? Kaasi ti apo. Naibus manen. At damanen balon mo inton bigat. Oh, at iti kwartam. Tapno adda pang restaurant mo. Ay, saan na nanang? Agbalo naklatan itiin na po'y kansidaan. Tapno makatipid tayo. Ha? Makonsensya ak ngamin. Ta, agkakaimas ti sidsida kaya restaurant. Idinto tada kayo. Fish cracker lang ti sidsidaan nyo. Ha? Anya a fish cracker. Saan mo't nagimas ti sidsida ak iti paglaklak wa kanak ko. Pasig nga rod a karne. Di kayo naglibak nanang. Nakita kayo itay aldaw amang mangan a fish cracker ti sidayo. Di kayo inasitkan. Tamakasang-sangit ak iti amang buybuya kada kayo. Ay na, di ka maasyan kanya kanak ko. Tanaira na laeng dayjay. Pasensya kayo na. Maawata kitan ti amin. Bala, igaad mo kit di ti panagadal mo. Diyak kayat nga gregat ka matakas kanya kanak ko. Narigat ti saan ama kaadal. Nang runa no nakurapay kalaang anak ko. Congratulations, anak ko. Congratulations, Apaw. Kamaudyanan na. At damot lang ti degree holder iti pamilya tayo. Gapuday ta iti ado a sakripisyo yu kanyak nanang. Apong. Anyat kayat mo a regalo, anak ko. Saan na nanang? Igatang yukit di bagas. Ta sa anak pa'y ama kapagtrabaho ita. Masapul nga agboard examak pa'y. Alang nga rod. Tayurnungan tayo ti busbusan para iti panag-board exam mo, anak ko. Mare, kumusta nga ti board exam ni Rika? Ay na, kaasi ti apo, naipasana mo't mare. Ay, wow! Ay, saan nga roda na masapol nga aglako ka dito'y amare? Maglako aklata, Jakmot kayat nga ipanamnama amin iti anak ko ti masapsapol mi ijay balay. Sigurado adi na kantumot la palubusan ng dayjay nga aglako. No makasapol iti trabaho na. Naawat ako, nanang. Adan pagtrabahwak. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Kablaawan ka. Sana na masapol nga aglako kayo. Agrelax kailangan diti balay. Ay, saan agtrabaho aginggat ka ba ulak? Napigsa akpay mo't. Awan mo ten pagadalan nyo. Agrelax kayo. Tasyak mo ten ti agtrabaho. Saan kumaan natangkan ti ulo yo, nanang? Saan akon nga aglako iti sangwanan nyo, Madam Helen? Adda ngamin ipatpatakder ti anak ko asari-sari store ko. Kat dayjayan ti bantayak. Kasta aya, husto tapno saadan masapol magmagna ka nga umait itoy. Saan ka pa yan nga agbagkat itinatagsan? Wan nga rod, madam. Amok ti sakripisyong para iti anak mo. Katita, nagbaliki kayon. Pagyamanak una iti Diyos, madam. Gapo iti tulong kan panarabay na kada kami. Nanang, kasangay mo inton umay alawas. Anyat plano mo ngay. Saan mat amasapol nga agselebrar tayo, anak ko? Isupay agastos dayta. Maminsan laang matiti makatawan. Uray pay. Ay na, amumatay na mo na Apaw. Narwam iti rigat. Iso adi na kayat nga damasaysayang a kwarta. Saan asayang dayjay, nanang? Taparamat kada kayo? Mala, makaamu ka nga rod, anak ko. Basta siya, numabalin oray sa anon.
agkararag tayo latan. Basta agluto tayo iti pagsasangwan, nanang. Ayaban tayo dagiti kakaaroba tayo. Tapno ada kadwami ken ni Apong amang kanta iti happy birthday kada kayo. Nay, papalamri ka. Parbangon pa lang nakasukat kan. Inak makitsenda iti lutuan tayo para iti kasangay ni nanang Apong. Ha? Ay, umayak mate. Tapno ada ka duwam nga agbigbig. Ay saanan, mabanog kayo lang. Basta sumuro tak. Napigsak pa mate. Kan exercise ko na. Nakasangpot tamot lang dito balay Apong. Hanggang din sapay mo nakaring di inam. Ni, itaman pa'y anaaldawan abimangon. Amang ano adamot ijelikon. Sibsibugan naman siguro dagiti masetas na. Naggapuak ijay. Ta ijay ridaw ti kusina tinagnaak asimbrag. Awan mo't ijay. Ingka man kitaan iti silid na Apok. Mabit lang nga rod Apong. Apong! Ninanang! Ha? Ay! Apay! Ninanang! Nagasalungay ngay matan! Gloria! Gloria! Agring ka! Gloria! Apay! Anyat na pasamag keng ka! San sabutan nga agang-agas Apok? Itaray tayo ni hospital ni Nanang! Nanang ko! Apay ngay alinibasan na kami matan! Apay ngay bati na kami! Gloria, anak ka! Kasano pa yung makasubadag ka na kayo, ita? Pinanawan na kami, matan! Mangrugrugiyak pa lamang sulsulnit iti nagkurangag ka na kayo. Kapoy nagkakamadi ngayong pagpakita kiti kan labas. Yung pinanawan na kami, matan! Nanang ko! Pagkawanandag ko ma! Ipatpatag kayo, unay nanang! Di mo guraan dagiti dadakkel mo no di da maipaay dagiti masapsapol mo. Imbes agurami da tulungam kit di ida babaan ti panagsingsingpet ken panagtulnog mo kadakwada. Alaga gayem di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan di drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay ka ni sagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Biyag di tao. Nasaya at tadakan, Ronnie, honey. At the good news ko ken ka. Oh? Anya rita, Ellen, honey? Ala, sumrot ka pa eh. Oh. Anya rita, good news mo. Magagaran ako na makamo. Honey, nagbungan tiin na yata. Masikog akon. Ha? Kamaudyanan na at danton anak ta. Iso aplanwan tanti pa nagkasarta. Kwa? Oh, apayakas ta tilangam. Kasla natulala kay di na amom ama si Kugak. Saan ka kadian naragsa, kani? Kwa? Saan naman na? Naragsa ka, Ellen. Kasano, agkasarta ka din, Ronnie? Pagsasaritaan tayon ti pa nagkasarta. Agawitan ije lugar mi. Tapno maam-am mo da kamatanda na ng kantatang ko. Ellen? Ladingitek. Ngam saan ta mabalin ti agkalaysa? Taapay mat. Pakawanan nak no nagilimad akin ka. Adan asawak, sakbay anagamam ta. Anya, Ronnie pang-asim. Di nakramagan itikas na. Sa anak ko makirinrinabakan ka. Pudno ti ibagpagak.
Pakawanan na ko ma. Di ka matanagan. Tadyak pagtalikodan ti pagrebengak iti sikog mo. Itod ko ti kasapulan na, kabayatan ti panagdakkel na. Apay anaaramid mo ti kastay kanya, Ronnie. Apay alino ko na. Hinayat ka iti husto. Nga maapay kastay tinsubad mo kanya. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma, Ellen. May salang ti makagapo. Naimbagak ti pudno a kinataok sakbay nga inaram ka. Sigurado adi nakaklunan. Isa, maawatan na ko ma. Maawatan? Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Kidawam ti panangawat ko kan ka. Napanan ti konsensyam, Ronnie. Naulpit ka. Ay ayaten ka, Ellen. Sana pudno dayta. Nupudno ngay ayatan na. Di mo maaramin ti mangloko kanyak. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma. Kat no kasapulan adusaan nak tapno mapakawan nak. Sige, aramidem. Nagsakit. Nagsakit tinaramid mo. Nay, si kamot gaya manak ka. Nakalagip kamay na nagaway. Ala, sumra ka. Agyaman nagtata. Nay, nagdadakkel mo't nagitabagahem. Apay, di ka nagsublay ti lugar ang nagkapuam. Diya ka mo, tata. Basta nagbakasyon na pailaan. Takayat ko ti aginan. Nay, ako ka. Apay, alimlim tag nagitamatam. Nagsangit kan samat na nakaw. Ah? Saan, tatang? Napuyatan naklaang. Iso ang kasta. Agsangsangit manen jay anak ta, Elma. Manipod simang pat diti balay sumanangit. Andan samat problema jay anak ta. Kasarita man tapalot putam. Ay, kinasarita ko na lakay. Okay. Masikog ti anak ta. Ah, Kati problema. Ada asawa di nakasikoggan ko na. anya. Masya nakiti anak ta. Ay na. Inalilaw da piman. Tamo na, baro di nakirelasyonan na. Kamadamagaya masawa na. Kat sana lakano imbaga ti agpaisaw, edi imbaga ti anak ta ti panagkasardan. Anya. Nukas ta. Agpas ngay abalasang ti anak ta. Kapilitan alakay. Ay, jak ni namnama ti kasta pagbanagan ti anak ta. Ay, makalwaak. Tay nalilaw damatan. Apay, ati pa anak tamat, ti pinagaramidan day ti kastoy. Okay, ayan di lalakin ngay. Pinanawan na ti lugaran nagtrabahuan na. Pimanawan iji dagus na. Di na kanukayat nga agsinada, ngam ni Ellen ti nagpursigi nga agsinada. Katuwan Anya pala aga po nga ibantay na ti bagina iti dayja alalakay. No damot kaya masawa na. Huwag nga roda. Iswa na sakit tinagam ti anak ta. Taara paap na ti makikalaysa. Ngam di na ninamnama. Akas di ti matumpungan na lalaki. Ayan yan. Mala, sa nabalay ta datamot adadakkel na. Di ta baybayan ti anak ta bakit. Tulungan ta. Anlingayin ta tapno sana mapukawan iti namnama. Ronnie, kagap-gap po kay klinik. Ay na, positive. Masikuga kun. Nasurukan ang makabulan. Ha? Kasta ka di? Oh, agyamanak. Addanton anak ta, I miss sweetheart. Uwan nga rod. Ay, kunaklakit din no saan ta na maadaan iti anak. Ngam nala daw lagayam. Eksakto laeng.
Tatalupay mo't laatawan na nagdanata ka sa agasawa? Ay, wan nga rod ah. Ay na, excited ako na maandani iti anak. Kaya't kun nga awiran ta anak ta, Ronnie. Hapay a pinaayaban nak dito'y balayo, Ronnie, iho. Aday pudnok kada kayo, mama. Papagiso, tarimor ni Aimee. Adda na panan na. Saan na amang nagtisaritaan tayo? Anya day ta, iho. Da kailang ti amok apang ibagak iti daytoy. Tada kayo ti inak. Ket amok amaawatan dak. Anya nga min day ta. Mama, adda na si Kugak. Anya? Asino? Naamamok iti social media. Agtrab-trabaho iti may sa akumpanya diti lugar tayo. Ngam pimanawan. Impanaw nan ti sikog na. Nagawi din iti lugar da iti naamuan ng addan asawak. Anya? Kayat mo asawan. Inlibak mo ti pudno nga estado ti biyak mo. Ti kaaddan ti asawan. Wan mama, nasulisogak. Nailaw anak. Diyan mo no kasano nga ibagak da ito iti asawak. Sigurado nga apaan nak na jay. Oh, anyan. Apay ngayon aramin mo ti kasta. Amumot ang basol ti kasta. Mama, Ngamuray no kasta. Di mo kumalipatan ti pagrabangam iti putot mo. Itad mo ti rumbang para kankwana. wan mama, inkarikmat kat di dayta iti nasikugak. Ibagak nga takan ni Aimee nga asawak daytoy. Di mo biglaan di asawam, iho. Nang rona kat masikog. Amangan no maapektaran ti sikog na no ma-stress. Nang nagkuami na nagsaritaan nyo kan ni Mama Ronnie. Ha? Awanan ka itibain! Aimee, pakawanan nak. Nailaw anak lang. Sikati ay ayatag, ta sikati asawa. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Anya ti nagkurangak. Nakapasngay ka na, Aimee, sweetheart. Naglungpo ti anak ta. Karupro pamlaunay. Nagpintas. Aging ka kadita kat kagura nakpailaan. Di na ka di mapakawan. Kas makita mo't nagbalbaliw akon. Pakawanan na kuman. Di na kun kuraan. Addan anak ta. Napakawan kan, Ronnie. Pinaliyo ka lang no talaga matla nagbalbaliw kan. Kat napanagnagakmat ti panagbalbaliw mon. Isasik isuglitan ti sigud alin nangen ta. Oh, agyam anak. Iti may sa kondisyon. Ha? Anya da ita kondisyon? Di mo ikan iti suporta ti anak mo iti ruwar. Tano aramidem ti kasta. Siyak ti makalaban mo. Papanantayo ka dinanang. Apay-api nagsukat dak. Mapantay ti ayan ti amam yan. Saan ang mabalin ti aramiden? Gaputagol uli magtalatan. Di namatan itad ti pagrebangan na kan kang anak na. Nanang, amangan no anya ti aramidan di asawa na kadata. Saan nga ijay balay da ti papananta? Amok ti ayan ti trabaho na. Iso nga ijay ti papananta. Ay, sige nga ron. Tapno makitak matan iti personal ti amak. Apay ngayon may kayo ditoy. Kat di daan mo dito opisina nga daputot ko ikirwar. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaumon, Ronnie. Kalpasan ti amin. Kasta ti ibagan. Kaya't nakaamakita to'y anak mo. Taladawan la ti pakakitkitaan na kan. Tatang, da kayo gaya. Neneng, di nakawagan iti tatang ditoy, Juan. Tama nga no damakangag. Ala, umadayo tayo basit di tiruar ti opisina. Sige. Diyak kami namnamaan ti umayo. Isa pasensya kayo, Nelen. No mabalin, diyak kayat ngagpakita kayo kanyak.
Tadyak kayat nga aga pa kami iti asawak. Umay ko la ipalagip ti pagrebengam iti anak ko, Ronnie. Nga anak mo mat. Awan trabaho, iso agipita kita. Marigata nak amang i-provide iti kasapulan niya na. Kanwan gayam, uray pinagtali ko damon ti anak mo. Impasurot ko latta ti apelyedo na ka. Anya? Mangtadak iti kwarta. Kat pangasiyo ta saan kayo nga umay dito eh. Adto iti 10,000 pesos. Umdas mat siguro na ita. Sige, tani, dapat trabaho. Agawid kayon, Ellen. Ala, agbabay kan iti amam yan na anak ko. Tagawid kan. Babay, tatang. Kayat ka ko mga arakupon. Sana mabalin, neneng. Tani, ano ti makakita kada tayo dito eh. Alan, mapan kayo nuan. Ay, babay nga rodan, tatang. Sige. Panawan kayo dito yan. Ay, sayang. Saan ko ang naarakop ni tatang, nanang? Ala, umay ka na anak ko. Agawid. Nakaturugan ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Saan a pinagan-ano ti amana? Magagaran launay piman na makakita kan makarakop iti amana. Ngamjak ni namnama akas jay ti jarna nakakita kada kami nga gina. Uray impagpagapo na la kumay ti putot na. Ngam nakadkadlaw nga awan iiliwan na iti anak ko. Nanang, apay ngagsangsangit ka. Kunak man no nakaturog ka na anak ko. Saan pa'y? Al-ala agla titurog ko. Nga mapay ngay ngagsangsangit ka. Awan anak ko. Alam maturog ka nuan. Di ka agpuy-puyat tamadi. Alam maturog tan ano. At dala na lagip ko. Iso ang nagsagitak. Alam, good night anak ko. Tatang, ikarigatak na gabrod. Iso apang nga asiyo tatulungan dak nga agdiskitar iti pag-abrod ko. Dak kayat nga agbanag to ang nakakaasi ti anak ko. Iso nga ipaay ko amin akasapulan na. Tapno makalpas iti panag-adal na. Apay, talaga ka day asaanan anang nangted iti suporta ti ama niya na. Awanan tatang. Naminsan laan ng tad iti suporta ti anak na. Saanan anapasarunwan. Jakmat kayat adagulitan. Tadyak kayat ti maibabain. Oo na yan. Apay nga yan di na ito ti pagrebengan na iti anak na kat baknang dan samay. Talaga abak nang da. Taado ti negosyo da. Ado ti sanikwada. Ngambaybayan yun tatang. No awan pakibiyangan na iti anak na. Awan laang. Tapat tiyak asaan na tayo abaybayan ti Diyos ana marswa. Tatang. Daddy, kurang tingtod ni Mami a kwarta. Nayunan niyo man. Apay, manutintod na aya, Francine, anak ko. 500 pesos lang. Nagbasit. Nagkirmat at talaga ni Mami. At ito tili magasot. Sobra daytan nga allowance mo iti may sangal daw. Kurang At dapay gatangak aka sa pulak igi school. Yag yun ta sa nga ribo. Alam nga ron, basta agadal ka na yung baguan. Di oray man sa anak ka makaadal. Taado mo't tinegosyo tayo, Daddy. Dumalata, no da na ilupas mo akurso, anak ko. Wan, di kay madanagan. Tagad adalakmat. Makalpasak tulat na. Hello, nanang. Siyak ka naman ng ti-contest day ti pageant iti school. Kasta ay anak ko. Ay katmayat Sigurado man nga roden ang mga bangka, anak ko. Narigat ti mang namnama, nanang. Ngamin, napigsa dagi kalaban ko. Basta lalaingam. Ay, no adda ako madita. Siyak ti numero 1 para suporta manak ko. Sana bale, tadadalola kan lolo. Kanayon nakasukunan ni lolo no kas di amarabyan nakag-practice iti school. Naimbag nga ron,
Tada di bisikleta na nga, usaran na nga da sidecar na apang suksukon na kanya. Ala, bayam tano awan ton ti paggastusan ta. Igatangan tanto ni Lolom iti tricycle na. Tapno adda pangitulod kan pang sundo na kan ka, anak ko. Siyak tun ti gumatang para kan kwa na nanang. Igatangak to no bumaknangak. Ay nakablawan ka, apok. Si kamanon tinangabak. Agyaman nak, Lola. Si kamot ngamin ti kapintasan, ken kalaingan kadakwada amin, apok. Si kapay ti katayagan da amin. Saan mat, Lolo? Naglalaing tupay dagiti kalaban ko. Ngam si kalata ti kalaingan, apok. Nala, mapantayon tanay rabiin. Intay lumugan na ni Jay narkila tayo at tricycle. Apagluganan tayo nga gawid. Mapan kami anak ko. Agbati kan dito balay. Mapan kamin, Francine. Mangan kayon tunwan, tane. Agdardaras kami. Kunak man numangal daw kayo dito balay. Ay na, saanan, tane. Agur-uray tay kliyente me. Imawag ngamin, kat masapul asabtan mi. Tay kwartak nga rod Rumwarak no madamdama. Ala, ikaw mo na imi. Takasimot na awan kwarta ti anak ta. Busy kayo akalayo nan iti negosyo yo, anak ko. Di kay sapay mangmanganan iti husto nga oras. Kitain nyo aywanan nyo ti salon at yo, anak ko. Sa nabali, awan mo trikrik-naan mi iti bagi mi, mama. Nasalon at kami ngagpadpada iti asawa. Awan pa'y mariknayo ita, ngaminton mapanan ti edad yo. Isunton ti pakariknaan nyo iti nasakit. Saan, mama? Nasalon at kami ngagasawa. Sayang mat ngamin tinapintas nga oportunidad no paluspusan mi. Day talatan agpapaado iti kwarta ter aramiten nyo. Baknang kayon, may sadya anak yo. Anya pa'y laang tiyag agawaan nyo aya. Aywan, kumusta di putot mo itirwar? Ikikamala ka di iti suporta? Inikak iday din. Umdas da jaya na pangrugyan da. Jay ko nam 10,000 pesos nga inted mo. No kasta, naminsan kalaan ang tad iti kwarta kadakwada. Wen mama, tadyak kayat nga agapa kami kani Aimee no maamuan na asup-suportarak ti putot ko. Anya, mabalin mo mat ngay sikreto. Kaasi jay anak mo. Kat kinumustam no anya ti kasasaad na itan. Sana na masapol, mama. Dagulit na nga rod iti. Umanawag da nga agina. Isang in-block ko idan. Saan da ko na makontak na gijay? Kaasimot jay anak mo. Amangan no kasapulan na titulong. Adamat jay inana. Di na baybay anti anak mi, mama. Kan may sa, diyak kaya tamang namnamadalatan kanyak. Isang in-block ko idan. Agram da Manggad da tamna da igatang da iti kananda. Manumot latitad mo ang maikisay iti kinabak ng mo anak ko. Di mo kumaimutan di anak mo. Ta anak mo lataday jay. Nagtaod amis mo kan ka anak ko. Napatag ti pamilyak, mama. Diyak kayat amarakrak. Isa diyak kayat ti agarami di ti panggapuan ti saan mi apag kinaawatan iti asawak. Ay nanangabak ta po ko ta. Ison tumanan ti laban da intun piyesta ti ili tayo. Uwan nga ron bakit? Ay nayana, apukaw. Lalaingam tumanan wine. Tapno si kanto ti rey na ti ili tayaw. Ikarigatak, Lolo. Ipakat ko amin ang kabailak. Ay nakapimpintas ka nga may napawk. Napintas ka lang arudain, nalaing ka pa eh. Ano pa'y ti talintom? Imalala ka launay kanyak. Imalay ti inana. Anya kumamot ti inala na kang kangay. Agraramang kamo talaklakayan. Yan anak ko, balasang ka na talaga. Kablaawan ka, nakalpas ka iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo, nanang. Inkarigatan nyo tinang paadal kanyak. Agyaman nak matadinak pinaay anak ko. Naragpat mo ti arapaap mo.
Kan arapaap kumatan para kan ka. Aywan, adda kumpanya ang mga laala kanyak ang agbalin a modelo. Para kano iti produkto da. Kat adakan ka dayta ang anak ko. Sikat ang desisyon iti dayta. No kasta, umanugot kayong agbalinak a modelo? Kat no kayat mo, di kayat kumatan anak ko. Ay, giant ti apo ko ta bakit? Adan ititibi ti apo ko ta. Ay na, japo ko na ya. Kasla jak pa'y lapat dyan ang mabuyatan iti TV nag iti commercial na. Naglay nga talaga ti apo ko. Apo ko ta kunamot Ay, sayang laan ta saan anay pasurot ti apelyido na kanata. Diyay mo't paliwawang nga ama natin ang ipasurutan ni Ellen iti apelyido niya na. Ay, huwag nga roda. Ngaman niya nga tamot ti makunana no mabuyan na ti anak na ititibay. Ay, jak amo paliwawang na di alalakay. Di na sinuportaran ti anak na. Awan pakibiyangan na. Ay, ngam oreno kasta, nakaadal lata ti apo ko ta. Kat simikat pa yan. Gapoy ti kinasingpat, kinapintas, kan kinalaing na. No kasta, saan kan nga agsubli iti abroad, anak ka? Saan ang tatang? Di nakmat palubusan ng ti apo ko yung agtrabaho iti abroad. Katuan atan ay mapanmatan ti edan mo. Kan adamatan na talaga da trabaho ti anak mo. Agsasalupang pa'y nagiti sideline na iti panagmod-model na. Kan dadumang pa'y komersyal na. Wan nga ro tatang, jak ninamnama akas to iti pagbanagan ti anak ko. Way, isungagyaman tayo ti Diyos. Ta saan na kayaw ang binaybayan nga gina. Anyat ko na ti doktor mo, anak ko. Masapol nga agdialysis ak mama. Ngamin, nadadail ka nun ti doa kidney. Anyan. Apay nga yakas tamot ten tinagbanagam, anak ko. Tiyakmat ninamnamat ti kastya nagtung palak mama. Kat naigiddan pa iti panagsakit ti asawa. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat amangan kanuno maopera. Anya. Dakkala kwarta ti maaramat iti dayta mama. Sa amangan may booster nung ming agasawa. Ay na, di mo panunutan ti kwarta. Ti importante, agimbag kayo ngagpadpada. Mama, Nung una kat saan mo't nag-eskwela ti anak yo. Tay nun una na mo't tinakiasawa. wan garol. Sapay sininaan naman di may kadwang asawa na. Adamanin may katlo ka din nana. Ay, oray ko no makatumpungan iti talaga para kan kuana. Tapno aguli makan. Ada nag-message request kanyak. Asin, nagan ni Ronnie da ito yan. Nagsukat nga ta iti account na. Kita agman ti chat na. Mangum kumusta? Itaman pa'y anak kalagip da ito ang tao. Kumustaan na ti anak na. Reply aklatan. Nukas na. Kinuntak na ka ti amam, anak ko. Wananang, kumusta anak mat? Kanayon na kano amabuyan dagiti commercials ko. Itatasikat kan? Sana kala malagi pa kumustaan? Idinto tay di basit ka? Di nakapulos talyawan? Ala, lipatan yung tinapalabas, nanang. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo? Maipalagip lang amin tinapalabas, anak ko. Nagbalin ka akas lanis-nis ngawan serserbi na kankwana. Saita, kundi parik na kan ka. Iwak siyon day ta sakit tinakam yo kanitatang, tani. Masakit ti amak, nanang. Ada na dagsan asakit na. Kan uray kano ti asawa na. Madama ti panagpaagas da. Kat saan da na makatrabaho.
Ospital balay la kanon da ayanda. Anya? Kaya't nakano nga rod na makita, nanang. Anya? Ay saan? Amangan no anya ti aramidan ti asawa na. Okay ka no lang matiti asawa na. Iso ano mabalin? Mapanakita yan ni tatang takayat kumata makita manan. Makaamu ka. Desisyon mo dayta, anak ko. Anak ko, pakawanan na ko ma. Tatang, kasti gayam tirik na tarakop ti ama. Nagragsak. Ano tinagkurangakan ka, anak ko? Pakawanan na ko ma. Ala, lipatan yung tinapalabas. Agpaimbag kayo kiti. Agpapiksa kayo, tatang. Tsaka mo naging bagak tupay. Talo titimpara sakit ko. Kan oray ti asawak, nakapsutan. Agpada kami na masakit. Nabaybayan mi pa yan nagtinegosyo mi. Isa nalugi aminan. Tila pagdanagak. Kasano lang at anti kamsat mo no awan kamin iti inana. Nakakasimat ti anak mi. Naibagkan ka tanapintasan ti biyag mo, anak ko. Naasi unay ti Diyos, tatang. Isutin ang tulong kada kami. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Kasano nga ta masulnitak tinagkurangak ken ka, anak ko. Kat masakitak matan. Ala, di yun panunutan dayta. Basta agpaimbag kayo, tatang. Ngun kayam, di ka pa'y pumampanawan. Inawagak itay ti kapsat mo. Imbagak nga umay ka. Iso nga urayam tapa umay ka nun. Kaya't nakaama-am-am mo, anak. Awanin da papakan, mama. Imbatid akon manang yana. Awanin kat-katuan. Tawan matanday di lola. Ala, di ka madanagan. Anda ka kadkaduham ading ko. Di ka baybayan. Amo ka kasapulam ti tulong. Tana sa uamin ni tatang ti sitwasyon nyo. Wan nga ron. Awanin dagiti negosyo mi. Nakasalda pa yan te balay mi. Pinanawan nakmatan ti kadandan na kalalaki. No kayat mo. Umay ka ije balay mi. Agnaad ka ni ije balay. Ingkarik iti amata adi ka baybayan. Mabayinak sa. Kababayin manang. Di ka kumagbabain. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Iso ano kayat mo? Sumurot kan kanya kiti panagawid ko. Taijayan balay mi ti pagnaadam ading ko. Alaman nga rod manang. Ngamin, awan ti sabali nga amo ka papanan. Agyaman akmanan manang. Tauray binaybayan na kaday di papa. Si dadaan kalat na tumulong. Nagsaya at di pa nagpuspusong. Awan umartap iti tao na saya at ti panagpuspuso na. Gat sigurado nga agbalinto ang nabaligi ti masakbayan na. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot madlangan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Nay, anyaman tan nakasako nga inyag mon Mari Luseng. Naglalaok, mare. Lata, landok, kan plastik. Gatangam man kit di, ta isupay abalunan ni Christian ije pagadalan. Ay, talaga desidido ka mang paadali ti ampon mo Wen takas makita kat desidido met nga agadal.
Sa bagay madlaw mo ta nagagut ken nalaing pay ije pagadalan da. Naku namon, Mare. No kasta ti ubeng ay talaga maayatan ka amang paadal ken kuana ah. Oray narigat ti biyag. Maikarigatan taad damot nga rod arapa apje ubing. Naimbag man ta saan nga umapal ni Jonah nga anak mo. Apay ko mga umapal, kat pinagadal ko mat iti. Ngam isumot ti nagdesisyon nga agsardang agiskwela, tamaki asawan. Dinak mapapasol, ta isumot ti nagdesisyon para itibiyag na. Wen matkit di ah. Malahmud to nga rodan ta iskrap alakom tagatanga kon. Sa di naman ang tinapananda dya, Christian nanang? Adda klase na ita. Apay aya anak ko. Apay nga minapagadalan nyo pa ilang di dya tao. Kaya't nangarod matag eskwela. Agbambanog kayo laang. Saan tayo matakapkapin ano di dya, Christian? Si kakit di mat anak ko. Di bali ata saan mat asadot ni Christian. Amo na ti tumulong kanya. Diyak amo kada kayo nanang. Imbes nga agrelax kayo. Saan? Anusan nyo katagtrab-trabahon para lang iti panagadal da nga ampon. Anyat gagaram aya anak ko. Bumulod ako may ti martilyo. Adda iti sigod a pangiduldulinak. Ingkaalaan ijayon. Nayapayag, aga nano ka bakit? Napan kalabimulod iti martilyo ni nanang nakamisod kamot na nagawin. Kasano mga men, makapasuron da dya, Christian? Apayaya. Agasam, pagadalan ka no kay din ni nanang. Siyak to pa mismo nga anak na kat sana nakaadal. Dahil to ka ngampunan. Naggapuan nga min da nga ampun na ya. Ay na, ampun tay kumari na apim musay ah. Gaputan na tayo, inala na mutan da dya, Christian. Sinublat na ngayon ampun. Awan lang arun makukwartanan, nangalapay na iti pakanan na. Huwag nga rod ah. Parparigatan na bagbagi na. Dumagas ka pa'y man, Mari Luseng. Apay ka di Mari Paula, aday pagam. Nawaya kayo inton sa badaw. Aywan Mare, agbirbirok kami nga rod iti pakipurdiyaan may. Adam mo. Ay, apagi sumaray. Jay anak ko. Ipadalos na kanot arubayan da. Tadi da masangon iti asawa na. Agpada da abisi iti trabaho da. Sige Mare, umay ka minto. Kadwak di ampun ko. Sapaan minto ti umay. Malangaraw da ibagak iti anak ko niya. Wan Mare, isupay a pangalaan mi iti balunan ni Christian. Ijay pagadalan da, Mare. Nakitak mo't na nanang ken Christian iti arubayan da Hazel itay bakit. Ni, anya tararamidan da ijay ngay. Agdaldalos naman ka ni Christian. Mayat pa iti kakatawan da. Ay, makitang tangdan daman na tapno dalama itod na kin ni Christian. Ngarod ah. Imbes asi ka nga anak ni nanang ti agnomari ti paggrigrigatan na. Saan? Tada dya Christian mo't ti itrab-trabakwan na. Nagswerte na talaga da dya nga ampon. Pangasim man, Christian. Di mo gundawayan ti kinaimbag ni nanang kukan ka. Ha? Saan mo't manang Jonah? Anya saan? Kano mabamban no ganti na ka makitang tangdan. Tapno dala maitod na kwarta kan ka. Kita mo ba sita? Di mo maparigatan dyan inak. Bumawi akto ka ni nanang lusing manang. Na makaturpusak to. Siyak matimang tulong ken ko na. Ayawan latamok ditan. Sigurado na makuturpus ka, malipata mo ni nanang. Sa anak akasta manang. Dakkel ti utang ko na yung baga nagam ka ni nanalusing. No talaga kayat mo ti makatulong ka ni nanang, apay pay lang agadal ka ngay. Iso pa paggastusan ni nanang day tapagadal mo. Sigurado ka sana masayang ti sakripisyo ni nanalusing para kanyak manang. Agadala ka na yung bang. Nanang, pagsardangan yun nga agadal na dya, Christian. Siyak tupay nga anak yo, sana nakapagkuleyo. Dadya tulaki din nga ampun lang. Di kag sao iti kasta. Ngamin adumot ti sakripisyo para kan kaiti. Ngam anya ti inaramid mo. Nakiasawa ka adagos.
Ay, panawan da kayon tumalang day ja Christian no makaadalon. Ay kat adamot kan kuana day tan-a. Basta siya, kayat kula ang atulungan ni Christian, takaasimot. Awan sa bali amang tulong kan kuana. Kan sayang ti kinalaing na. Kan talaga nga interesado nga agiskwela. Iso apang nga asim. Baybay anak iti kayat kong aramidan, tanapig sa akpay mat. Kabailak pa'y tagtrabaho. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan, Christian. Nakaragragsakak para kan ka anak ko. Agyaman ako na iti adwa sakripisyo yu kanyak, nanang. Dakkel ti utang ko na imbaga nagam ka na kayo. Nakaturpos ako niti kolehyo. Huwag nga rod. Kasta kumamot ti arapaap ko para iti anak ko. Nga mas pinili na mo't tinakiasawa. Itata nakapagturpos akon, mabalin nyo mo't ti agrelax, nanang. Una, makaangasak mo ten tawanan paggastusak. Apa man amalpas ti board exam ko, agbiro ka kadagos iti pagtrabahoak tapno matulungan kayo. Nakaturpos mo't gaya man na dya Christian bakit? Ay, wag nga rod Awanan, sigurado panawan na ni Nanang. Sayang, tinagrigrigatan na pinang paadal na kan ni Christian no panawan dan. Makamumatan na. Dinto mga mindum nga giti sa uidi. Natangkan ti ulo na. Namnaman na siguro at tulungan jampon na Anya kumamat ti itulong day jeng ampon ka ni Nanang ngay. Kananyat bibiyang na. Kat saan na matakab kabagyan. Ayawan latamukon. Adu ti ampon aman naging bubukod. Nang pautangan daman iti kwarta. Kasapulan mi unay. Gipit kami. Agtrabaho kay mat ngamin iti asawam Awan pa'y mat anak yu asuportaran nyo. Agtrabaho kayo mo ngamin no kay kayat yu. Saan no saan? Di yu lay diritso no di yu kaya tagpautang. Awanen kwarta. Agtrabaho kayo ngamin tapno adda pangalaan nyo iti kwarta yu. No siyak nga anak yu tagkid daw iti kwarta nagaduha sa uyaw. Ngam na jampon nyo, ikan nyo adagaws. Madimot ti kasta nga rami diwa. Adda paborito yu. Oray ko manupod no nga anak yu. Ngam samot. Ay na anak ko, di kagsaw iti kasta. Tawan mo't idaddadumak kada kayo. Kanpod numot nga awan kwarta. Sige, mapana nga rodan. Makapaawan ganas ti kastoy. Limabas mo't ni Christian ni tay maray. Papanan na, nakapustura mo't. Adda interview na ita maray. Ay, no kasta, nag-applyan iti trabaho na. Wen maray. Saan ka nagbiddo tanang paadal kan kuana? Ita nakalpasan. Kat sigurado nga iti mabiit, makastra ka iti trabaho na. Wen nga rod mare, nga isumot ti pag-imunan ni Jonah nga anak ko. Anya kumamat ti pag-imunan na ngay. Wen ata pinagadal ko kano ti ampun ko. Kat iso amis mo nga anak ko kat saan anak kaadal. Kat basol na anak yasawa mo tadagos. Wen nga rod, dayta ti di na mapanunot mare. No agsasao, kas labasol ko pa'y asaan anak kaadal. Ay, naimbagpay ka jampon mo, tamadlaw ananakam. Ay wen, pudno dayta anak ko na mare. No kas jay siguro mat ni Jonah. Siya kun ti karagsakan nga ina dito'y rabaw ti daga. Agam saan mo't, taag dumadamot iti ugat. Naawat ako niti trabaho, nanang. Addan pagtrabahoak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablaawan ka. Kat pagyamanan ta ni Apo Diyos, taimpangag na ti kararagta. Uwe, nanang. Kat nagsweldo ak, gumatang tayo adagos iti materyales para balay. Taparenovate tayo ti balay tayo. Ay nasaanen. Agurnong kakit di iti para kan ka anak ko. Tapno no mga asawa ka, adaramatem. Makaurnong aktulat ta, nanang. Masapo lang matariman to'y balay tapno saan nga agtadtad no agtudo. Ay kat makamuka nga roda anak ko. Saan kayo ang nagdwadwaan ng tulong kanya kiti kasapulak ti tulong? Iso nga ita,
Bay andak iti kayat ko nga aramiden para iti pagsayaatan nyo, nanang. Ni, nagadumot ti materyales dito'y balayon, nanang. Ginatang ni Christian dagita, anak ko. Ni, dakkel mga ro ti sweldo na. Napintas ti trabaho na. Naipakat na ti inadal na. Ay, no inggaad mo kumamot ti nagadal iti. Nalabit, nasaya at kumamot ti biyag mo ita. Ngam malasa na balin. At damot laken ka amang papintas iti biyag mo. Agsalukag kayo nga agasawa. Di kay agsadot-sadot, tapno at dalat ta pangalaan nyo iti igatang nyo, iti kanan nyo. Imparinobait mo't gayam dan nanang ti balaydan. Wena, pimintas je balaydan. Impatarimaan ni Christian. Talaga nga asinsadon na diyang ampun Kuwana, ado ti kwarta na, ngam gapo kininanang. Hingga ka dumawad iti kwartana Ramanan tamad ti sildo na. Ninanang mo tinang padal ken kuana. Apay, nawan ni nanang nakaadal nga raw dalaman. Un nga roda? Ay, iparanod na mo't tinagbamban no ganti inak. Ni, si kamat gayam manang diyo na. Sumra ka Ang awan ni nanang, adda na panan na. Sana ni nanang tigagarak. Si katikayat ko ang makasarita, Christian. Ha? Apay ka di manang? Kayat ko lang ay palagip aninanang ko tinang paadalkan ka. Diyak to malipatan da ita manang. Nukasta nga rod, ikanak mo tayo ti kwartam. Abu nga ti ado arigrigat ni nanang ko kan ka. Ha? Rumbang lamang ibingay kay ti kwarta, tane. Mano atawan ngay nagawan nak. Inagaw mo ti atensyon ti inak kanyak. Imbes asyak ti kan na iti kwarta saan. Imbes asyak ti pagadalan na. Si kamo timpang pangruna na. Mano ti kasapula manang? Uray jismil pa'y laang. Awan mo't igam ko akasta agatad manang. Ken adda ngamin nagastusan mi kaninanang. Mano nga raw ti maitad mo. Diyak kayat ti gasot laang. Ribo ti kayat ko. Numabalin saan ngagpababa iti 5,000. Ulita ka? Ninanang ko tinang paadalkan ka. Iso arumbang lang agsubad ka kanyak nga anak na. Di ka laagbain ijay adim. Nagdakkel gayam ti dinawat mo a kwarta. Kat karbangan na timang tad iti kwarta. Tada kayo kang tinang paadalkan ko nanang. Anyan. Kalpasan at tinagtagibas sityo jay tao. Dawatan nyo magayam iti kwarta. Nagado nga kakamadi nga imbagbagayo iti kankwana. Agtrabaho kayo nga anak ko. Sumapol kayo iti pagkwartaan nyo. Saan akasta nga agdawdawat kayo latan iti kwarta asaan nyo mat anagbannukan. Nagado mga ipagbagayon. Diyak ngamin kayat apanunutan ni Christian nga ipagpabayad tayo ti tulong ko kankwana. Katrumbang lang agbayad at ada ka nga utang na imbaga nakam. Di bayadan na. Noan yaman tinaragpat ni Christian ita. Dayta kat gapumot la iti sakripisyo na. Ado tirigat na iti agad-adal pay laeng. Taigid-giddan na ti sumursurot kanyak amakitangdan bayat ti panagadal na. Di kay magbalin abayas nanang. Ipadlaw yu launa yan anapat patagda diyang ampon ngam siyak nga anak yu. Apay ay kasta kayo. Di naklang amin maawatan, anak ko. Ipakpakawan. Sige, mapanakon. Awan mo lat na sayata turungan dahi ta saritaan. Awan bagastan lakay. Awan bagastan kahit siyak man tireng-rengemon. Kasino kumangay? Kasi kamat ti lalaki. Si katag diskitar. Masadutak. Amumait na nasakit ti sakak. Masadutak arumbar di ti balay. Sika na. Inka dumawat ka ni nanang. Tama nga nun nagswildon jampon na. Mabain ako nga karadawat kadakwada. Sapay no dumawat ak iti kwarta. Nagado nga ibagbaga ni nanang. Agit talaga kasta palabsimlatan iti bangir alapayag mautan yaman nga ibagana. Makauma mati kastoy. Apay si kalangay ati mamuma. Nakarkaro kanyak Ha? Mamuma akon iti kinarigat ti biyag.
Kunak idinwag nam aya katidenam. Ngam san met kayam. Na, nagluko kan? Siya kumatirumba nga mangibagay ti kastakot. Kadagpay sumad. Kunak idinubak nang kayaw. Kunak no ado ti sanikwayaw. Ngam awan met kayam. Isano ko nam ama umakan. Nakarkaro pa'y kanyak. Jaklay padlaw kan ka. Aniya? Nanang. Nay, apa yun anak ko? Anyat sang hitam. Mala, sumrag ka anak ko. Ni Marso nga asawa ka? Pinanawan na kon. Si Moro taniti sa bali a babae. Anya? Adanam amo na itif biabak na nga babae kat nagtaraydan. Anya? Ay, darom ko ida. Ada ebidensya. Ada nabasak iti konvo da iti babae na. Inya screenshot ko amin. Ay na anak ko, kasano nga rod ang makadarum ka. Katawan mo't karbangam. Nalipatam ka din asan kayo ang nagkasar. Ha? Kanayon ko idi nga ibagati pa nagkasaryo. Ngam kunayo nga awan kwarta a pagkasaryo. Nanang. Iso abay-bay amon no simurutan iti sabali a babae. Sadot mo't laeng dayjay nga asawam. Nakasapol siguro iti mangbiag ken kuana. Iso nga insukat na kan. Kasano akpaitan ngay. Agmay-may sa ako, nanang. Ay na anak ko, ubing kapay. Makasapol kan tupay iti adayo anasay-saya at ngam dayjay alalaki. Manganan manang. Nakaluto kamin kaninanang. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y lang makatulong, taglaladutak mat. Diyak pa'y lang amin nakamove on iti inaramid na asawa kanya. Ala, di ka ko magpulkok manang. Lipatan mo na dyan lalaki. Tulungam ket di tibagim, tapno saan ka may stress. Agsakit ka ano kasta. Ay, nagrigat mo't nga ron ti makailiw-liwag. Kasla diyak kabalan. Panagrik na katawanan ti mangipatpatag kanyak. Adda kami kaninanang amang ipatpatagkan ka manang. Agyaman na, Christian. Uray sa anak ka nasaya at kan kay ti kalabas. Nagsingpot ka lata kanyak. Ala, lipatan mo na ita manang. Umay kakit din tamangan tayon. Sige lang. Sa anak pa mabisin. Awan ganas ko amangan. Kaya't ko kumataga brunanang mawamot kwartak. Kat no disidido ka, mabalin mo agpatulong kin ni Christian anak ko. Mabainak mo't nagpatulong kan ko na. Pagbainam ko ma, kat kaslakabsat bunday chay. Wan nga rod manang. Awan ti ron mga pagbainam. No kasapulam ti tulong, si dada anak at tumulong. Oh, anyat kayat mo. Aga abroad, wano agiskwela. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo manang. Tulungan ka. Saanan? Bakit ako nasumrak iti pagadalan? Agabrodak latan. Diyak kaya't nagnanayo nakastoy. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Alang nga rod, taykan kay ti busbusem nga agabrod. Ay na, agyaman ak nga rod, aading ko. Hello manang, kumusta kan dita abroad? Kastoy medyo narigat ngam anong saka. Tani, adaak dito yun. Uwan talaga kasta manang. Basta lakit di saan ka mabisinan dita. Saan matkit di ading ko. Ay na, nagrigat gayam ti trabaho dito abroad. Akat kumusta ni nanang ngay? Maditirik nana, ngam impa-check up kon manang. Anyat ko na't doktor ngay. Pagtrangkaso, iso nga inikan ti agas na. Mala, si kapay lang arot ti makamo ka ni nanang Tani, adaak mo dito adayo. Uwan manang, awan ron ba nga pagdanagam ka ni nanang, tadyak baybayan. Agyaman nak. Christian, ulitak tagyaman ka nagkidaw iti pamakawan kan ka. Sorry iti nararamid ko iti kalabas, Wan. Namiris kong dagiti bindot ko. Kat agyaman nak iti panangipatag mo iti inataading ko. Nga uray saan mo apurno nga ina. Agyaman akmat maawat na kon akabsat manang. Tauray saan tayo agkabkabagyan.
ipatpatag kay latakan nanang. Da kayong tipudno a pamilyak. Kasta kami matkan ka ading ko. Agyaman akmanan Agan anad kayo kaninanang dita. Un manang, agan anad kamat dita. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka dita. Awan tinasaya at ngitden ti dakes nga apal, panangiruruman kan panang tagibasit iti pada aparswa. Naragragsak matla ang tagbiag no awan ti kagura. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biag ti tao. Ipapaay wanay sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.